Pongo que fue a Tauquilot, que toki, hago fue María que para mi arreglo, que toki hokate, da por calama. Taurot, egleli como fafeta que Fiona y está poco que fue nasha que mató, ko la que fue le peha fornoa, la malde lele ai ek para mi lele om kam está, o cacaio fornoa, mató mal te fare coin. Afia mai ko por kala ma mana ke ma ko sia ma ko hota ta ki mo ke si ka dik ma tol ko ka to ka ma loin ka sko alo ma fa mo we ang fa mari ko ni ke ek pari me ale lo e ka mata ta por kala ma ke hota ni malo ba ko matapa mo ek maf I fa ma tau hi ta to ya sia mai ai fo singa mai na ko ni tap me ne fio na matu ke tu po ono pa pe ke tan kuini ang mai fale ha mo helfo fatap ke tampinis kalam ni ka ma no fale pe hu fanga tu pe tala malo fonwa ka u tal le mo to ka fa ngong ke tau po kalama ko ni ke mo ki mo tolu o ki mo ki hokat ke nga hi me ke fa ke tau tala no fo malo pe mo ki tau hi mai tau po kalama ku hiku fai fo ke me wike ko to ape ko mau inga ga ma to le programa ko ni ke tala tu ke ka kai nga ko fa hoko mo nga me ga ku le ke fonwa ya ko ki mo tolu ai ka fa hoko le o pula nga ke nga fi tu ke tata bi to ngan mo to pula ko fa malo atu he tau ke ka mai ke ma hina ko ni ko mana ki pe hoko pe tau finga aki ki nga hi mia ma winga ke fonwa ke tuku atu ke inasia ka kai fonwa tau pe I tonganta pun ha pai wa e wa mo ngoni wa pe fo ki to pu ang ka u kamata ato ki pe ni ba wi hene minister mo ui pe ke minister policy na to ko ni mai pe ki he formatala ko misa mo ig labi to ngai me fika pa mo ui ke tala no ke ko ngai nga lahi o ku hanga ki hono toka ngai ki toka ngai kina ko mo ui ka kai ka u kamata to pe ni ko hi ko ta ko to be fo fa ho ko New York I he pula fa ta United Nations a General Assembly po fa ta nga fa lu fo fa ta u ngai fo no ko na me mi pa UN na Pagulama tu kai ton paremia ma ka ngawe me office paremia me nga hi kupu ke pe fa fonga ki tau tolu I he fa ta ko ni ai fa ta mo be mai na ko September e to ko fa ko paremia o tonga to ta sa ke valuek a pongi a flight e ko America a statement a tonga ki fa ta nga no valu noa a UN na New York na tu tale pe ke paremia pa ni ka fo lau pa te na ia me a ho wa ta ke a wa fitu ko mahina ni ke fa ka to ngai fa tongia ke fa ta anga ko a fa ta fo ko ni ku me mi pa ngai fo no te hi va to ta me he fitu ke ho maman ke ale ai mo no fin ke na felo to ko me ma winga fo ke UN ko United Nations na to fo tu ia o se tau lai o no tai wa to li vai tai fani ma pa na felo to ngai fo no ke o te fai ha tau pe he I maman ka fotu ha fa nga forum ke na tala no ai ko fitong he UNI me na wi ki mo ko League of Nations ko fotu League of Nations o se tau lai no lo ki ka ko no fai halea mo sio pe te na filotoi mo fa kau nga fonga ke tau fa fe paki ake ngai pole la lahi ko tau fe hanga ngai mo ya ka ke ngatai ko ku ia ile pa mwenga hi me ku e fai ke sio ko hanga hala fononga ta one valu no tu United Nations ko hanga hi pole ko fe taula ki mo ya ko ha me ko hanga tu ya hinga ka ko mai na ta fu me mi fo ki UN he ta hi va ko ta ho to ko me mi pa ka to ya na tau to ko ni lahi le va he tau me mi pa ko ni he ta we wa ono ko ni ki he eke ngai aseni ta ke
UN nengo gwen ha seni tani ko ke fika ka tonu mo tau le faka ke fonua ka wen ke le faka maman lai ki he melino mo luta mo le fa economic faka luku fua a mamani pa tau kau ai mo ki tau tolu wa ko ngai meu tau kau tau famoni ngai convention la la ki tau kau ai ko hi ko pue faka maman lai ko ni ki hono tau i ngai pole la lai fa ngai mo mamani ngai la po ko fu ki fa tango ni ba mo se ko fa le le lot fa fanua be ki mi sa fa lot fonua ai ko mi sa fa lot fonua ku ta no lai fo ki he fa tanga ko ni ngai me fa mo ka kai fefine o me tala no lai fa mo ki na tolu ku na fenga tai mo disable o ba mo tala no ki he fa we fa na ai ko ngai me ku tala no i he i wena i ngai whakataha i tafa ki pe gui pe ko side meetings o whae tala no me ngai whanua o tau whingai aki ki ngai mea peheni o kawa me ngai konvesio i tala no i koe hae ngai mea e whakalakalaka ai a maman me ngai whanua o nau kau ki United Nations i ta whakoe o kau whake pe mo minister koe ki he trade mo economic development ko hi koe ngai tala no ia i whataha koe whikau aki apa mo mea koe ni whakamaman lahi ko whakatau aki. Wang mo mea pe ai tau wesia he tutu ne pula ngā Amerika whakakua mo whakatau aki i tariff koe ni ko ulotonga impose Amerika ngai whonua. Mea o kawat kia pe ki ai pe mo tau ampastoa koe kui i New York mea vainga tone ki he whataha koe. Ai koe re ngai whataha ku kawakau whafonga e koe ni ki he ngai mea koe ni ko whakalau atu. Kau ai pa mo ngahi mea ki he tau whakawhitu i he Pasifiki mo ne whekau aki koe pa mo United Nations. Te hokot ke mea mahi koe nei hoko i kosi mo konga weekend. Na whai ahi a Selia for official e neafio. Ai koe fuafua ahi a e ose ni ke talu me tai fitu hiva. Koe ahi wha mui for official e pia a ho tau tu i ki Australia koe tai fitu hiva. Ai koe tau wha hau ki pou whai. Koe tok whai hoko atuen e tamatu i o tupo wono o whai ahi koe ni i he wafi wani mai. Ai ko ngai mena e hoko i ahi koe, na whai e whiwhorwhora i a tamatu i pa mo e kovana seniale o Australia, Sam Mostyn, ki he kahau e wawhaka diplomatika tonga pa mo Australia, pa mo e ngahi ngā ue ke whakalakalaka i pe ki mua, ai lelei ai ongo whonua koe. Ke hono wana e whamoni e pepa mo e alea pau pana e whamoni ia ko statement of intent a ia ko e whakapapau ia e ongo whonua tena whenga e aki vāofi au pito i he kahao. E whamoni e High Commissioner a Australia ki tongani Brett Pedley pia mo e High Commissioner leo a tau tolu kenpela Katie Stui halangingi. Ko e statement of intent ko e ni o ku whakapapau iai a whenga aki i ha partnership agreement e toki māwe ke tau kahau ki whaihana whakamooni. I he ngahi e lia pau o ku loto Australia mo tonga ki whaihana ngāwe. Pok whatatau pene e whiliulua ke air, climate change, ko e mo ui, ko e ako, ko e malu a whonua, pe ko security, mo cyber security. Ai ko ngahi mea e whaikai a lelea, ke nofo ki ai ai tokanga e whanua koe ni. Ko Australia ko e tivamani partner lahi tahape iau tongani. Ena tokoni, talmi mo. Paku tau monu ia i he whahinga lea koe ni whai ke hokot. Pena e whakamon pe ia i he ongo High Commissioner koe ni i he witness pe koe i he i moa i he kovana seniale pa mwene afio mana poupoat pe i ai koe whafofonga me he pure anga. Na te whamon fuk pa mwe ale pau whi mahino ake pe koe Memorandum of Cooperation a tonga nia pa mo Australia ke cyber security. Ai aku e tokon lai mai pa ulo tonga tokon me pe Australia ta whako ia. Ka whapapau ia e he memorandum koe ni. E hoko pe te whakalahi tokoni ke malu i ki tau tolu me he ngahi mea ala hoko i he e lia koe ni cyber space, cyber security, mo cyber crime. E kus mai no ku Australia tonga nia ni lau ke cyber security. Ko tui ko swamon huafa ge ne fio ke hoko ia koe la.
Na te whaifu pa mono kātoanga e tau ni meni mai ai ko hinga ia official visit ko ni. O whakamanatu e tau ni meni ma tau whengari whakadiplomatika mo Australia. E tau ni tai fit noa. Pena e whai e whiwholowholai ko ni o mahi noai ai wā ngā aue maafana ko ni. Pena whai rewa no whakamanatu ona i sene e he ene afio pa mo i kōwana ko ia o New South Wales a ke lotu whawheta ene whai e sāpate. Bea mo e polkalama i he potu site i he whale leo Australia ono talitari fie New South Wales a ene afio. O New South Wales ko o kua e tau whikau aki makehe mo i nauto. Ko e tau konisu toni ane tau kātoanga tau ni teo ni manoa. Na e haele a tupo uloa ki he tawal ni matolu. O afio ki he ngā ufai e he pureanga New South Wales na ki hoko peo ka kolonia Britania taimo. Ke whaua nau konisu toni. Pena tup mea e whakaukau o ne haere mai moia. O ne awea e tau konisu toni ta hawal fitu nima. Pea mohono wa ne sio ki he kakai he hala. Kai kia hanau ngāo pe kai kia hanau kerekere. Pena tupu e ne whakaukau. Kerekere e ke wahe ke kakai. Mau mea nau moi koe tonu ke whie kai hata. Ko New South Wales, ko fuafua ako na fotu i tongani i he tahawal wonono. Ko sko tupou. Ko fotu ia e he whaiwhekau. Nai pure ako i he koris niwinga toni se nebe nai whekau ki hafotu e ko sko tupou. Kai ngā tai ko kau whaiwhekau na nau o mai ai lotu meto tisi ki tongani. Na nau headquarter i New South Wales. Sene. Ko e ahoni, ko e whawufu ka kai tonga tolu mana tu no nofe New South Wales. E tu whalufua ko Australia. I kai ke ngā tai ko taulanga i tau ahia mau pe he tau o ki Australia. Ki tau o ka whahinga o hinga. Pe kai ke ngā tai ko tokolahi o pita ka kai tonga unau spoti mo ngā aue. I e mai whunu ko New South Wales ko hiko tau whikau aki. Na te kātonga e mo tau ni manoa o e fotu e konsela whakalangilangi ko tau tolu i sene. Ai aku konsela whakalangilangi au Louis Waterhouse. Na kātonga e tau ni manoa e nei whakotu uia i he tahi mawhitu nima. Ai ofisi ko ia. Kono ko te tau whakin tau kātonga he tau te au ni manoa e tau kone sutone. O si tufatu pe ngahi whanongonongo pa mui ngahi whakaafe. Tau me whito ki muri. Ki tau hanga kātonga. Ko hono whakaiki o atu be he ngahi pokalama e Fismaremia o tala tuai ai ngahi mea koe hoko i he wike koe ni tau whakamana tuai ai tau teo ni manoa tau koni stutone. Na e whahofu i he weekendi pe mo whakataha whawhitu hono wōua e kautaha Pasifiki ki hono lewa e tuku hau peko Pacific Island Tax Administration Association. E na whaena whakataha lahi i Tongan. O ke ngahi mea peu wheka aki pia mo e tuku hau. Kono wha osi ko e na tali he kabineti ke iaha tau whenga aki pia mo whatiplomatika pia mo niwe. Ko niwe wheko tau ki whanua au whitaha mai ki tonga niu tu pe wafi opito mai pe ki tonga. Ko ia pe whi mai noa mo ina tō ke hata whenga aki. Ko ki kakai ko kutoa au taha whe tupu pe. I niwe. Pau tau tokon pe tatu e taiminu ua tau kau whai ako kau neesi una woke a ngāwe. I he polkama tokon pe a Australia mo New Zealand ki he pureanga niwe. Pena tari e ahoni ke e ha wawhaka diplomatika mo niwe. E whaifoki e aho tahatolu ha tahawhito ka topani. E whakatahalahi ai sino kone kui ko SPC. Ko Pacific Community. Secretariat of the Pacific Community. Ai tau memi pai i he kautaha koe ni. Pai whaimena u whatahalai koe ni ki tongan i he waha taimi koe ni aho tato. I aho taha fitu o katopa pa o si teu pia tongan ki ai. Ko whataha peni u whaiholo pe ngai whonua. Pa ko tau taimi ni ki tau hama whai ai. Pai whakataha koe. Ko tui koe lawa e mea ki o atu. Kau tuku heke mini sa mo ui. Ke mea mai pe o atu ha ngai whamatala whika au pe moe ngai mea koni kutau wau sia he tawhaki he mo'ui. Maho inga upito pe ke whanonga to tonu ai ka kai whanua ke whamatala o ku tonu o whamatala o ku pau me he me sa mo'ui pato ki hoko atua e tau pōtala noa ke ngai mea whika aku mo'ui. Malao pito, pako kore pe ke hufanga ngai whakatap kutoa pe ko o si au whaki he kamataanga i Polkalamani. Ka ata mo fin motu ani ke o atpea ngahi
whamatala pe moho o mōput ngau e mo ui. Hange pe koia na e mea ato aki he tokon pale mea na ku kaui he lere atu o mui mui folau i he ha erea e he tamatui pe mo e kuini o tonga Australia i he katoa ngai kone tau ni meni mai whawhinga o e aki ai pure anga tonga pe mo Australia pe mo e tau e ni manoa e whotu o e office whakonsela i sene ko katoa ngā fia au pito pe whaka ofa pe na iai ai ungo polokalama i e ua na whakapatonu e ki health na e ka watu a whine motu ani he rere atu ki ai ko ulua ki na e ha ere ai ta aine kuini ki he Kirby Institute i he University of New South Wales ke he wholawholai pe amwe kautaki o university ka uma ai kau toke tā o kunau tokoni mai o whai ai CV o e kansa o e cervix pe ko e longutu e taunga whanau lolotonga lere i tongani i he taimini pa ku taki mai miai ai whine motu ako Dr. Falahola Fuka na e i he whakatahani a Dr. Fuka o whai ai ne presentation ki he kautoke tā pa mo kautaki ko ia University of New South Wales o whakahoko pe ai mau ta i maali e koe nea tongani pa mo fia i he whawhinga o e aki pa mo Kirby Institute na i whakataha koe ni ai toko taha kone whakapaanga ai sivi koe ni i he Pasifiki au kawai koe whanua e fitu kawa tongani ko Sam Swire koe tare kita ia o Swire Shipping ai ana e lava mai me Britania ku nofo ai ki Australia ko hinga koe whakataha koe ni pa ku whawhiawhia ai kakai o nau fie tokoni mai ki o tau whanua. Koe whaka pa moe whakalotolahi ke kakai whiwhine o tongani, tau tolu noa ki he ono wha ke mou kau mai ki Polokalama koe ni. Aia koe Polokalama koe ni o ku osi whai ai e ua, na e siwi ai toko whange au tupu, na e mau positivi ai vailasi. Ai koe siwi penia o e vailasi o ne whakatupu ngā kansa. Na e positivi ai pesete hongo fulu o e kakai o na e sivi pe na e os mau ko kansa ai toko tolu ai ko tonga fai atu ngawe ka na tolu ke fa fola watu ke fai to i India ko e sivi o tonga lere atu i tonga tapuni pa o si o atu pe me he rengahi me retio ai ngai feitu o ko lere atu ai ka ngawe ke fai sivi pa ko kore atu ke mo kau mai mua ke tau kau katoa he koe ngai Polokalama in koe whakotutu. Koe ke mau toi whai a Polokalama, koe Polokalama pe ke teke a maurirerei, pa moe maurirerei ka kai o tau whanua. Na maurere at whoki i he haerea ena awhiwhio ai Garvin Institute i sene he ahotu si te ia, ai a koe sino ene nau whai ai whangai whatatolo ki e jeans, pe koe make up koe ngahi me au ne mapei ai tangata teke fotunga pehe teke lai ulu pehe teke sino pehe pe koe uhinga ai fai ai interest ko ni ko ke fai ai ke ni he koe tu ai ka hau ki he fai to medicine e mei e ngawe aki ai genomics ke ne hanga o identify pe koe ha ai ngahi genes pe koe make up koe ia tau tolu o kune promote health pe tuk noa ia wai ngahi genes ia o ku hange pe koe ni koe lahi koe suka mo e toto maalunga mo e hai tonga ni e lava ke fai whakatotolo ai kau sae ni si ke ilo koe ha mea o ku predispose ai kau tonga ke nau fusisi no ke mau nau tolu he suka te nau kumia mau i he mape koe ni pe koe pe lava lewa ke tāketi ai treatment ki ngai jeans koe ni ai koe mea ia koe ngai whatotolo pe ia i he marae koe ni koe o medicine
o ku whai kai ai ngahi ngā ue ia I muri. He ku osi ilo ia I Australia o ku si ai baseline ki he kau minority groups ka taki pe ngā wea kere whakamuri. Ka koe ngahi society o nau toko si ko I Australia. Koe baseline ia koe ki he genomics o mimi mau pe ia I he kau hina of European descent. Ka kumahu inga upito ke aha baseline ki o tau kakai, but whatever I project a Australia I Garvin Institute now reach out mai lewa ki he kau taki koe ni koe tonga, community tonga, pa ko tupeng now reach out ki kau taki o Haamoa, taki o Fisi. Pam o whanua koe toko siho nau kakai Australia, ke nau volunteer mai I he nau project ko I koe Our DNA. Ke kakai o Pasifiki, ke lava ke maua baseline, ke mape koe ni koe oku I o tau oku nehanga o tā mape I koe ai tau fotunga mo ngahi mea te tau wala lavea ngofua ki ai. Oku amanaki ke tau mai kautoke tā toko whā, I he malai koe ni ENT, nai whai e hoha ki ai a lablabu ngahi wike mai ki mua ato au pito. Ki he te ringa mo ngā pia mo e kia, pia ko mai eni mei Filipaini, I he ofa pe ia, ai puri anga Filipaini, ki he Pasifiki, ukne o mai ai pa anga taha miliona USD, ke tokoni mai a Filipaini ki he kakaitonga, pako tau tolo ino ku tau kau he tu umu ato fua hiki nima ke o mai mua hakakai ki na o mai toko ni e tawhaki koe ni. Au ko mai ai toko wha toke tā, toko tolo ai koe specialist pe tawhaki koe ni, toko taha koe registrar pe ke iako toke tā. Not a student, os toke tā ia ka koe nea koe ni ke specialize I tawhaki koe ni, pe mo toko ua koe nesi, I he specialization pe tawhaki koe ni ENT. Aia koe mahina koe ni e ua ka hoko, ai hanga te au nau tau mai o ka topa aho walu, nau nofo he mahina e ua I tongani, ka kua he hau whainga tā ia whikau aki pa mo e te ringa, mo woange ki whare mahaki, e taritari re ia I ki mou tolo. Oua te whae tala noa ia koe o ku tae ofa ki whare mahaki, he ku nofo pe kau ngā ue nau palani pe pau nau o kore mata whaka ofa ki muri, ke o mai haka kai ke nau o mai toko ni ki mou tolo, toko ni katoa ki tau tolo. Oku amanako ke rera tu mo fine moto ani he wike kaha au, ke whai ha whakamalo ki si o tau kakaitonga, nau nofo Amerika, nai whai ai kore. Kai guawe nai kore ia e poate koe niko koe, oku nau hanga o langa ai dialysis center I Beitongo. Os langa ai senta, pea oku amanaki, mo e lotu lahi, e lava pe ke huufi ai senta ko ni a toltaha, ke kawia I tau ngahi polo kalama whakawhiawhia o a usia e tonga tau te au ni mango fulu o konistu tone o tonga. Pea oku lere pe fin motuani ke whai whakamalo ke ilo he kakai o Amerika kakai tonga o whai atu ki ai whakatangi o mahu inga ia lahi au pito. Ai pureanga, pea mo e whonua koe nā wala mai o tokoni ki hono whakapaanga o langa koe ni o dialysis center o ku amanaki ke huwhia I he whakaosinga o katopa. Ko o stari he pureanga ke whakapaanga mai ai nesi ke hao o tokoni, matao I he dialysis I he tau e ua, ke hao ngawe I tongan tau e ua, ke a koi ai tau kau nesi ki he anga hono toka ngai o ki nau tolu whema o ke dialysis. Ka o si kamata pe ai ngahi a ko ia, o si I tongani pe ai tautou I tongani e tō taha ko Chris Atwater, ko Chris, ko e matao ia I he tawhaki koe ne dialysis ke tau te whito ki on tō ngai o ngai misini o
o hauia pe me he breach of life, ko breach of life, ko e not non-government, o koe ko profitable organization, ka koe va a charity ia o e tavita, a koe tavita koe pehe koe second largest provider ia o e dialysis I Mamani. Second largest ia I he lai tape kau tahe Amerika pa fika o ke tavita pa ko no va ai ni ko fai ake ne ofa ke ngai fonua nge ko tautolu ku he Pasifiki mahal ko tongani pe fonua he Pasifiki na ofa mai kai ka kulahi na u ofa ki Afrika ki Asia au ki Syria pa mo u fonua ko ia oku ai ko o na lotonga mai pe o akoi ho tau kakai na fai foki ai fitu taki ki he tau mata tonga o nga uia I Okalani ko Dr. William Tutone pe o sfai fe mahino aki e tokoni mai Dr. William Tutone na ngai fe hui na fe mau mai ate au na ko sfakahanki ai Miriami I can't help you o ku ika kia haku ilo I aku ka me ata fe ka aku metari sisi ko koe ai tokotaha o ku ke matao tao o ko fe mau ho tokoni ke hau o tokoni mai ki he whotu ukoni o e senta. Pe aku talamai e Viriami whetu takia pa mo Chris Atwater. Ai ni ko kona u whamatalane nai. So o ko tui pe ko Viriami na ato ki hau ofi ki whakalele koni o e senta. Ki hau pe o tokoni I asked him, be my eyes and ears. Heu kai kia haku ilo whekau aki pa moe dialysis. Pau tau whakamalo ea tau kakai lei kakai poto nau te nau wala mai o tokoni ki he ngā ue koe ni. Nā luwa at whoka ne afi ai campaign for koe toka ngai koe campaign koe ni ke ta ofi fu sisi no I tongani. Hange pegok mo ilo I pak mo oslau he ngahi pepa Lanceti mo halfway u mea ko hawe he report I Mamani ka watongani he fonua sisino laita pe ko tu pe awia ko uhinga e me au tau palo pale mai ai I NCT pa ku tokanga lahi apot ngawe mo ui ke ta ofi ai fu sisino I tongani pa ku ai anga hi fokotu tu ke ngahi campaign pa ko le pe ke kakai e fonua mo tokoni mai he fie mau ke tau mo uire rei o kwa ke fie mau ke tau wa upe o whango fulu ni mango fulu ko kamata lewa ai mate ko kamata e toko he ku kau ai fusisino ke me au kune hanga o whakai ai mahaki I o tau kakai a koe project ko niko Live Light campaign o ku whakatau mua ia ki he whakapatonu ki tau tahataha ki tāiwa ki kaure ke tamai ki tau tahataha ki tāiwa ke whaka ai a whakamalohi sino at least ke minite ono noa I aho nima o wike ko ki tau tolu ko tau ki matua tuange tau minit pe tolu noa aho nima ka ko nau tolu ke iki ko minite ono noa pe ko hoa taha ko aho okton ke tuku ia ke nau lere takai holo ai tu pe ko nau o whamalo I sino pe ko hae whainga mea ke ni whakai ai physical activity he kaureka ko wha o sipe ko whamalo lahi au pito ke kakai e whanua malo mo tokoni mai ke tau teke ai mo uire rei I he tau whanua o ko whakawhi ia tua tonga ko toa peka waha mo whehu I au whikau aki pe mo ui I tongani o ku awa hoku matapa I potunga we mo ui taime koko I tongani ai sorry ko whakata pe aku lahi ku wholau he ngai aho at koen ka hoko ka koe wholau pe ke whaangota mai ha mea maatonga ka ko whakawhi ia tu ai tonga ko toa pe ka waha mo whehui mo mai ka hau pa mo tokio ai he Facebook ko uhinga pe ke mo mau mea mo oni ko tua o fatu malo
Ya vewi? Itu na ik premier dere, bagi ngo ik minister, wai papa ya tingmu. Ko lagi pe ko famalo to ik minister funga lah ke fai. Kita to te fito, kita la sisi. Uhi ko tawos pas mai ni mi tawe wanoa. Ono finga ke foto ha tal sisi tongan. Pedem ek mi sta to ta ko ulit wata. Ko ka to ta ya. Nani teke me goni ke tu itongan. Kena fa fe pakia. E ka kayo a ko ya. I loto be puanga. Ta fai finga goni wa me goni. O kulava e puanga goni. O to ta esa ke mo feituna ek mi aleo. Mo feituna ek mista. Mo ui. Te utalat ko maka mai reia nengo time no ka kuongo ia ko li tu ata ne ke mo ui pe ka hon ma me hi wang fol ka ko tu pe fanong mai he na kau he me na ne teke pa mau teke pa ne ke pe lava nga unu ka ko fa malo pe he leadership o cabinet ko ni mo foto ma mai le pa ko pe fa malo ko du ko fa nga ka kai tok ola oku nau mo uahen I mahako ni. Kai ke te mengahi whenga ke koni kau ke mai tau toke tā ke tau konga koni o runga ho tau fofonga o fomalo la hiat. He ku me fu tokoni koni me Filipaini he o hake pe I pureanga pe koni ka koni ku o tokoni mai ek misa o kai ai ongo me fifi la ba ku fomalo atu. Ko kore penia ek misa ko ui ko tu ko ai ngahi fatongia ke ko foki ke faingofua ke ma o hakau toeta ko foi fonga ua ko kore pe pe foto wat ko ngahi skola sipi ko ne pureanga o pure foki mista hako pa kuna tufa ko ke peto ke tufa tavare ko ha o kai ke falahi ngahi skola sipi ke fa na o kawa ya tahi babao eua, niua, hapai, motonga tapu. Ke lava tu whaki kau toke tā ke tokola. Ke kahau, I mala e ke ho tau sino, specialist takita. Ka aua atbegi na pure pepu tunga ya koe, ko haipe huat pe ave yai, o mono yo taimeni flati ngahi, wai mala e ko ki toton ke fu totua ke hanau ngai nau he, nau tolu heni. Ne whai he ko hiri. Ko kore atbegi me te mo lava o te ki mea ki ai. Sake ke ai tātāpe. Italia tu. O ko fa malo la ya tu la ho fa to kanga e mau inga ko ni dialysis center na e bi no winga ko e dialysis center o ko ha service no mama pena e o ke ai be mo hesitation I fale maki ka kia te au e hoko mai ko ni ko e minister mo ui ko o si fai nga hinga wela hia ko ha lere mai pe a ko facilitate Naka kita aku mea koe whai. Koe tamata na e hao e kakai koe ni me Amerika o kore mai ke mau whakataha. Pa mau whakataha nau whemau ke whakarelei. A health center koe konga o health center I vai ni ke tuu ai center. Pea whai e whamatala o lave ki he o whatever ke mau ki whare Piff House ke whai ai ke ave ki ai service ya ko tonga I loto I senta kai ka tok whakarelei e loki o pehe mai heta e lava ke marat matol ke Piff House pau pet o ke whakapapau e lava mo polkalama he Piff House tamai e I o pet sai te tau foki rewa ki vei tongo te o atu e whare wha pena o pehe mai ko sure ko pet I am very sure ko me e hoko na o mai rewa he
tokon pare mia ko ena pule he ufare ai fare fa pa ko stu e fare fa to ia pe mo foi fare ki fai ai tale sisi ko fare fa ia mi ko office ia pe mo storage mo hai fai pa ko fa malo pe ke prenga han ko lau ko ni ko ala blabu o ku fa fa ngo fuai ai nga we ko inga ko te ilo te terere atu pe mo to fa ngata ia ku io mai ai pare mia mo to kon pare mia ko mea ko fika o aki pa mo ka timi ko mai ku fa malo au ka tok ta saia piukala ko minista mo i folo o ko tu pe fa no mai pe ya ki u mea ko no ta o fa ya tu ai press conference pe ko ia na reach out mai ki fini moto ani pe o ku fie ma u hatokoni ane fie ma u pe ko tala tu le vai ia o ko fie ma u ai to ko fia mo ha pe me ko te na wala o mai o ke ko hange pe ko falia ko au ko facilitate pe anga hinga ue ke lava ke o mai aka kai o to kon mai ke kitau tolu ke mo irere ko farasi ko ha kwa que sferi que escola sipi we fa que committee training committee ai pot sabe ko kitari pe tafa ke health o ko training committee ai pot ngau mo i ko fin mo to ana se ai training committee ko ya ta mai ua pe tolu pa to ko mai ko ke la kanga ko ni pa ko ke to lava ka we me ko ya ko me ai ka kai na frere ngawe ko o ave pe ma ngai fi ma u ai ka ke frato ka ngai o ku ha we ha u pe o ku no fo me pe alo at mo alo ai ko me ama hu inga ya ko ke tau ke ko ha me o ku alo ai tau ka to ke ta mata tau me tonga ni hiri ko ya o sfai me ma palani ma tolu ma fi ma to ke ta fi ha ta uni to ke ta fi ha alo fa no masta to ke ta fi ha e foki mai te na lava fa ka le ngawe ka ko nge pe ko mo osme ai o fai pe hono ave kakai ke ako i pa ko fai nga foki mai wa fai nga ko ki na foki mai he o ki kai ki fa fi maria me o ange ke na tolu ko me ko ya ke fai nga we ki ai ko ki i ro pe tari pe ka na pe ko re fi mo tu an ki PSC commission ka ku ke e tok fai ma dano ke he fi fini pa ko ke iro ko ha tari ka ko lot pe ya me ai fa fi mari ke ka to eta ke fai a ke ai me ka ke pure ai po nga we a ko ya ko a ko pure not me my health team o pure e ku ko fatonga ha ke ko winga ko lahi ko na palparemba te ka o aki pa mo ta fusisi no o fi mau leva ke a ko i to ko lahi ha kau mata tau ta fa ke me to ko ni nutritionist. We need 4 nutritionists. O fe ma ha nutritionist pe ya am vavau. E fe ma pe ha pa ye ni nutritionist. Ke mau hanga o fe ngai, ke mau hanga ke lava o push pe toka ngai a lifestyle a ke kakai. Pa ko nutrition pe va a ke ka ko umea ka to ko yak forward tu ya me pot ngai mo ui pe oku ke te au ko si pe ma palani e lava pe ia pe ko hai ko me a pe ke mahino ke pureanga ko me ai mau fie mau ke address aki ai mo ui rei I fonuan ko ia pe ma ke uate me ko ni fra mo me ta ki scholarship ai ko whakaluku fua ko scholarship ki ha foi tau ku whakato ka mo scholarship mai ngai fonua ku he mawa pe ke te au ko scholarship ko pu nga wan no pe ke tol no ngai ta ko me kon whakau ke minister ko te mini pe mo pu nga ke ki lili wang e tau fonga whakalele ngai scholarship na talat ki mo na ku fisi ke tau toko ni mangea tupu ku ako fisi ko to te tupu na scholarship ko to fanga tu pu ku wako pena tu na to I ngahi feel ke ka fama pu ango ni ke lili wange a fonga ko hon fakaya ta tamai ki ke o ako ngai me ko ton ango me ko tano ke pe ku scholarship pe kai ka fia ko metikolo pe lava an pa ko hinga no ai no ako ko ni e TTP e pu ango ni
O ko tu ku lai feu nga seniti ke no ai hata hai o ku fie ako toke ta. Ka ku fie alo ne o matua no he. Ke whakapanga ni ako toke ta whai pifis. Ai ko palo pale mai ko tai mini tau ke fetakai ta to mo sistemi motua. I he kuonga fo o. Ai ko mea whenko ke whakalele ke tau more responsive yang ki he mea ko ku totonu ko ke o tau whanau ko he ku teke nau toro ke nau mai pi ke mea na tali komiti. Pe ko e mea ia whika aki mo finance ko mea whika aki mo engineer. Pa ko mea hoko e teke ki tu a ka wako toke ta. E ange pe fi hai ka wako toke ta. Ka tau monu ia ku o mai e siaina pe mo Australia mo Nusila u scholarship ia tu a ke nau apply ke nau. Pa ko mea ko whima ko tai mini ke whai ke reform o liliu. Ke tau focus whakalele he ngai mea. O ku totonu ki whai focus. Ko palopare malahe tau he ahonia. Ko ki tau palopare whaka engineer civil. Ko tau palopare ma whaka moui hangun tau whitakai moui. An ko na te osi ni whamatalato. Ka ko hinga e whai reform e scholarship system ke lama o respondan ke national needs. Mea ko whaam ke. Maro, ki whai pe taha whamai mora pe. Ia epeka tau hiki moui. Ki whai wawe pe. Ko whai pe akuia. Ko kau toke tā mo kau nesi. E anga whiwhi ke tā polo e nau wae, hiki, riunga ua. Kono hinga ai. Whai ngā tā apito ke mau haka kai pehe e tō ngani. Ta māko hatama ke pehe tua mono at pehe ia whai ngā tūunga. Ko whiwhi pe kia. Pe ko osi whakahuha pepa pehe ke kapineti, me whituna ke hiki tā polo. Nesi mo toke tā. Ko inga ka tau puke kakai, o te nau te CEO ki muri, nau nofo pen pe atmaha nau mea lere, atmaha nau whare. Ka nau nofo mau hen. Ko anga pepe, ko hana, ko ke la vai mea ko ia. Malo pito, ko Minister pa anga pe ko whakahu atu leba. Ka os ave pe e ku mea whakahu ke kore ke lava malo. Malo? Iyo kau taya pe me ko mau inga no retain ko e kakai mau inga pe ko critical skills ko tonga ni. O ku fai ngau e PSC ke whakalele e nau mea ko ku mau. Ka ko ate me ko ni ka mo e mau inga. Ko tau toi hanga ko tā palasia ko nau tolu. O te whakawave ia e nau. Tai si nova nau toi tonga ni. Nau anu nau tolu ia. Tau tala tau tolu ia nau tau toki o tau to umlahe mate me whare mahaki. Kana tau wa ate tau tolu ia o si mau tau kitni. Buesi ai ate o mate mai me whare mahaki. Ka tau hanga kele tau to tala tau tono no. Ko tono no e toke tau. Ka ko tala te auni o si whaipe ngā e puri a ngā maumpe ia ke whakalelei. O ai pe ke nau fie mali. Ka koe tau toi tu atu koe me ngai mea peho tā palasia. Ko talat koe vave taha si nau alkau nes kau toke ta. He koe pe hongo ai tonga ki tonga. Ka koe hinga koe mea kanu tau oha koe ni wha oha ke social media. Koe koe rata ke kakai ke tuku mua. Ko malo tau ke ima kau toke ta mo kau whaiak mo kau nes ke nau nofu mai. Ka nau ka tu hake o alu he ku lahi ko tatu lahi whainga maile no whimana toi a seila pa mo. Nusila. O kei puta tau mai pe aselia ma nusila ka nau ofa mai tau tau ke tuku na kau ngau. Ka mo ilo ka whakaama e umatapa. Te tau tu whai maha koe kia taha ke ne atu hato kanga ko. Ka kou kole tau he aho ni press conference ko i ka kaitonga. Mo ofa mai. Tuku e ai tala noa e ha mo mai ko kune sta mai ke eke kia e whiwi ke ne tala atu. Mana ku kore ke aho ni ke ha o le hanga tona ka mutolu ka kai fonua. O ua e hoko e tau tono no ka me ke tau tala ko e whare maha ki ne tono. O ku kai ke si iaha press conference pe ni e ke ha kau toke tā lea. Pa mo ilo mea hoko nau loto. O nau loto mamahi mo mau e nau. Nau si yongo e nau tā palasia na. Ta e iai ha uhinga le le mo hinga mai. Ai mau pe ke mau e whamatala tonu a ha mo eke ke minister koe. Ka tukan ke pik tā mea to hangi. Malo pito nau fe mau na ke to fe mau ke to lave e mea ko ni na so ha ke i fale alea ka ko na mea ke ai to kon pale mea o ku ia e tala no ave holo pena os e ke mai pe lav ke te au ngai mea ku wa kana te kai ke mate te ke tari o ku lahi mate i vaiola pa al ke lahi ange mate o ku loi ko tala atu ia o ku ikai ke mo oni a mea koe ni. Ko e tau wanoa taha wha na au hivangi au e mate i tongani. Ko mau e whamatala koe ni me Ministry of Justice, Ministry of Health, pea mo e Statistics Department. O ku na e valunge au e wanoa taha tolu.
Ko point is, o ku holo he kuono ngea tupu na ano ngea tupu wanoa ua tolu, wanoa ua wha. Ko wanoa ua, mantuina tāpuni whare māki. Na majority of the time na tāpuni whare māki, na fitu ngeau. Pea o ko hanga pe o whakamatala i anea o fitu ngeau, he na ikai ki a uange a ki nau tolu. Na e totonu pe ia ke nau me sai pe nau tolu ia, ka koe ngā koe tāpuni koe whare māki e taime COVID. Pea whamatala ia kia mea koe ia. Aia koe uhinga pe eku korea, koe pa me mea korea tu koe tangata iki te kon paremia. Uraki maue mooni pe toki generalize homo ngahi statement ko ave i ngahi social media pe koe media tokolahi hange pe koe ni hangi koe ni. Koe uhinga pe he oku whakaholo iwi ki si kau ngāwe, pea pehe pe ki he, pea whakairifia I whoki pa moe kakai. He kei te nau tau whio mai na tau whalemahaki, he e uia ko hange ko e ui ko a fisi, wale ni mate, ko e whale mate ia. Nai o mai peta ai lea ia ko ia whikau aki pa mo tau whalemahaki. O koe ko hame au ku te ongo I, o ku whakatupu iwi, e te whenga ke whai hotorerei taha, ka e tāla ia koe whare mate ai. Ai whare mahaki. Pe koe nau nofo ko I rifia he o mai ki whare mahaki. Te nau toki o mai be ko tai I manawa. Pa koe ha e kusi mea e toi whai mo si e kukau ngāwe. Koe whenga I pe ke ho maurerei taha ka koe taimi. Koe ke lava maurerei taha toi whakao whiki nau tolo. Ma koe mea ape ia. Mala, tau ko mai whiu hioko? Amanau whuki ke mea atu ki Amerika hange ko lawe ni nai. O usio ki he mawhatuki ka mutore mahu inga polo kalamani. Kai ke whaipe ha pōpoa ki pe ko hatohi I whamalo. Ka ku ke amanaki ke au tonu ki ai. Koe hano o uhinga pea koe haa ki o wau ki polo kalama. Ku amanaki ke aluko whai. Pea koe na ke lawe mai ni na whika aki mo scholarship kou ave ki he tau kau. Me pao ia pea o sipa whiwi hano whakore ke whoki mai. O kai ke aha whahinga area pau e whai. Hange peko whehui koe nai whai koe e tua te lavu. Ko whanongo pena, o si wahe pe mo u scholarship ki tahi. Pako ospe koe ako ia whiwi hano toi kore ke whoki ki wawa au nofu maa ua mahu. Sayange wahe ia I tonga tapuni. Ko aku whehui e ta whago. Koe kia whainga area pau ke hai aki ki nau tolu ke. O wai ako ia ki nau tore paanga e ngai scholarship mo paanga e whanua pa nau whai loto mai nau tore o si ae. Oku whai e ngā ue ki ai. Oku ai pe bonding ai pot ngā ue ako. Oku ka ku ikai ke whakamama whai. O koutu ia ua o tonu e ke whakamama whai. Ka ku ke alu he tāwe wha, pia ke whoki mai o ngā ue he tāwe wha. Ke whetongi aki ai taimi, oku ke alu ai ka si totongi, aki ai kakawa o e kakai e whonua ai scholarship. Mea maari pena ke kiukau e me pe e ke mo hanga tuka ki mai au. O whai ngā ue ki ai, pa o tonu pe ke whai ha siu ki ai whakataha ia pa mo pot ngā ue ako. Ke whakamama whai ai bonding system. He koe kutui o koe pot ngā ue ako pe, pot ngā ue mo ui pe o ku kauheni. Koe leading up koe ke kufolau ki Amerika, na e lahi na e kore mai ka te au ke Zoom meeting. Ai koe kautare tio e tolu. Nā ko o si Zoom o nau tolu ka nau whaka eke whikawaki pa moe project koe ni. Ka koe te kai koe ke whai e Zoom. Koe kore mai he tarekita koe ni koe aku nau whakarere ai project koe ni. Ke u aloange ko tange. O ia we whakapo. Koe fu kema lahi mo ni te puri ai. Hai kema e lae. Kau alu atu whai ai whamalo. Mandu koe ki umalo he au he kore. Te kore pau ke kau pālangi koe ke nau. Te nau sio me petau, te nau io he io, pa nau ikai he ikai. Ka koe mea koe ki he kore, koe ko tau kakai. O koe ke umalohi. Ka ko pau ki whai. Koe whatongia ko pau ki whai. Te urere o alu whakamalo
ki he kainga lotu I he seas mamungai Utah, he unauhanga o whap koe tokoni lahi taha ku o mai, koe tokoni me he kainga tonga nofo I Utah. Te urere mai rewa ki San Francisco, o ku iai e seas tonga tawataina, koe funga waka kau kia whine motu a koe ni, na ko si ia utonu ki he Palestino mau seasi, o kore ki ai ke whangofua mua, ke nau kau mai, I whinga paanga koe ni, o koe kei ki wha konseti, koe foi o atu pe tohi o kore, ke mo kau mai mua hono o mai hase niti ke mea koe ni. Aia koe o kulahi pa mo ukau taha ke hepe, pau koe pe mo kau muri I Amerika, o nau whetokoni mai, I Utah, o nau whetokoni mai o kau mai ke mea koe ni. Kau koe ke utui, koe tohi, pe koe telefoni, o ku enough. I need to go there in person, Malo. Malo, ke tu ka tapi. Malo ke minister mo ui fa more ko fehu ipe ke feitu na ko wike ko sina o hake fare area report me fare area whakaanga ko ho ik fa fine pe nei ka wai foto to ni me fare area ko ka fe fine ke ia ha komsoni pe ko hasino ke ne hanga o CVCV nga we pot nga mo ui pe ne ke lau mari le le ke feitu na foto ko ia ko ngahi mea ko nu tau whanongo ki ai mga talanoa mga mea ke ave social media oku ia tai mo whaafie mau he kakai hatari me potunga we ka kui kai ke wha mau tari ko ia pe ko ni hoko pe fo kai mate o mahino ko tau potu taha ia o whainga ta amoia ke tari he ngai family ka ko feu pe ke feitu na pe ko ha nai uhinga nai kai ke lau mari le ia ke foto to uniko ia ka taki Malo ka pito ai feu I koe na. Oku, kia te awi o koe ke u. Oku. Okay. Koe uhinga pe e kai ke u sai ia e mea koe ni. Hena e kai ke mahino mai kia te au. I he ripoti na nau o mai. Koe hae uhinga o nau fie mauai. Ai komson ko ni. Pe koe wike koe ki mu ai, na aku sio I he, na e sene ang he taha ke te au, ai fo I vitio, ki he kakai, falala anga, I ho tau fonuani, na nau tala, ai lahi mate I vaiola. Koe I ho tau fonua. Koe uhinga e mea, na ku aloa I o ta aki mai, ai statistics koe ni ko os whakamatala atu, ke o mai, ke whakapapau I pe koe mo oni ukulahe mate pe I kai. Ka pau nai whakapapau I, he ke te ui tau, o mo oni kakai ia. Ka kono o mai koe o ku holo mate, pia koe taha ia o ngahi recommendation nai o mai e taha o kau whalala anga ko o tonga ni nanau hanga o whai ai panel discussion koe ni, ke ko osi whai e nau whetu taki ki he pare mea o tonga, ke whai a komsoni makehe, ke o mai o whakai ia ki a ngā ui, he pot ngā ui mo ui. Oksai bea ke te au. Ka pau, na e whai e whakotu I he lau maari e rei. Koe koa mea kove review ia. Whe mau ia ke review. Pe oku whairerei I he toke tāhono ngāwe, e ne ngāwe. Whairerei I he nesi e ne ngāwe. Koe haa ngai whaunga te tauhanga whakarerei, ke toererei a ngāwe. Koe koe mea ia ku kove. Ka pau, koe o mai e whakotuu, o peisi I he whakamatala koe ni he social media, koe uhinga e mea nā ku loto mamahi ai. Ka whao sea tai pe ho kei mea hena. Oku iai e polokalama oku ave kau mahaki o whaito o mei India, ka oku hangeka te au te kei ke tāria he pot ngāwe mo ui e kouti ngāwe whakawhaito o koea India ke o mai ki tongani ke tau ngāwe aki. Koe hao inga? Oki ai kouti o pe koe whaunga ngāwe whakawhaito o koe India. O koe ke tau lava tau tori a practice I tongani. Ikai, o kala na ia. O koe ke tau lava practice, koe ke tau maa mea ngāwe, koe ke tau maa o e matao tau.
Ko uhinga mea si ave o tau kakai ki India. Peke pe te tau lawa tolo treat kansa. Ko lai taha e ave ki India ko kau kansa. Kai te tau lawa tau treat to ngani he ukai ke tau mau e mea ngāwe. Pea ko mea ngāwe ko ke ngāwe aki o kulau miliona hono whakatau mai mo hono whakarere. For our population of 100,000, it's not good spend of money. Sayang e pe tau ave se o tau kakai. Ko mea kona ke winga mai ko ki ai hange ke te awia ko whaito o. Ko whaito o aia ko tonga ni o tau ngawe aki ai kodia a Australia mo New Zealand. Ka whenga mai a India ke o mai nau meaka ki tonga ni. Ka mau ke ta ofi pe ke tau ngawe ak pe mea ko tau anga maheni ki ai. Hange be mo mea ai ukulahi ai u manufacturers ke heia i India. Wai u kau paheke tau lava tolo sivi ai whaito o. Ko hinga tau ngawe ka nusira ma Australia he ko whaito o ko kumai na manau tolu na o sivi a nau tolu. Pe ok fu mama fai sivi. Ko hinga pe ia mea tau ai malo. Malo apito pale mia lele o ki vehu pe ke ek minister policy ne interview pe he weekend pe fe lave pa mo motive ki na kole mai pa me ha mo ke afe mai tongani o to ai ka ko ek pale mia ko ha mo fe hu pe we hange ko tau ausia tau nimenima tau va fenga we aki mo va fa diplomatika pe ma Australia ko ni we tau hanga to ki ai ke foto ngai na we si ngai to ton pe ni ai va fa diplomatika atau ton mo ha mo ko na ek pale mia Hello. Tu apa yang bisa berkah? Koia. Na whakahau ko mai ke motuani. Me he ATSA. Ke afe mai wakapuna utu. Behe tokua ko metive ke pare mia aha moa. Ko laua aku pe ko pare mia. Pe koe tangata tafi hiko wewe e kei tatau pe whai tūtoni. Ka pau nai uhinga lelei. Koe mea ni koe ke uhinga lelei. Ko nenti, o kuawa sāpate nenti. Koe puna koe mei apia ki nenti, o kuofia ngei he puna mei apia ki tongani. Koe kwhihui atu. Hamia koe ke puna ki nenti. Koe puna koe mei nenti ki o kalani, o kuofia ngei he puna me itonga ki o kalani. Hae uhinga, ke hao ai e wakapuna o afe itongani. Lo tonga koe a kuofia ngei ki o kuawa sāpati. Koe konistu tone whonuani, o kumau fuakawa ke tauhi ke mauni oni. O si ui mai hau e whonua, ke tapu. Koe kwhihui atu. O uhinga lelei nai, pe uaha toi uhinga ke heangi. Ke afe mahe sāpate. Lolo tonga, ka pāna kai ke aha, malai wakapuna ko nenti. O kuawa he sāpate. Pea ka pāna kai ke te aha whainga maari e. Kua pau ke whakawai, malai wakapuna tonga. Poi nia. Malo? Iyo malo apito ek minister fa mal mai to ya pa mai no apito o me a fela ve pa mo inga tau hi sa pa te ke ta po ko ha be ya ko instituto ne ka ko la ma lunga e fono fe iro pe ko fe le va tau ka nga ko tongani o ka pate na fe ma a meti vek fa va e fa ta nai a sa pa te ke na o Pero vai ngantai tau ai pe. Ko emergency. O ata sapate i emergency. Ko uhinga tau. Mahalo pe mo ma hala he hono taufi. Ai rocky kore mai me he ATSA ke to mai wakapuna. Ke aplife mahaki he a sapate. Ka ja mahakia. O mo whakakau lolota pe ko hai uhinga, hai makatuunga. Koe haha toi mawhai lahi, ke ne motivate, ke awe maha wakapuna hene hao sāpate, ke awe mahaki ka koe gaha mahakia. Ko hanga mahenia ke whie ewe ewa mai peha wakapuna hao sāpate, kai gaha mahaki ke ne tau mai ko whie ewa tau ke sa. Ke o mai fu mahaki o kugai ke gaha mahaki.
O kui kai ko uhinga no ta office apate na ma fa ngofu sa apate ko maki ko mai miniwa. Ko no uhinga e ka pai to toloi ke monite. La hang e fa mari ke mate. O kai ke wanga o ma u pe ko fa nga fa kau fe o mai te pehe ku tapu sa apate ta tawo pe emergency. Ko lao ia e ko ni su done me lao o to ngofu sa apate emergency. O kui kai ko emergency e afe mai ai pare mia ha moa o utu heni. He kwa ko fema o ia pare mia ha moa. Fema pare mia ha moa ke me tive ke gi no sila. So te ke mo fai mo to mo mo ka pena puna fe pare mia ki no sila. O kai ke fo mai tongani. Whaosi pe pare mia leo whelawhi pa mo whataha kon koe kautaki nei whao ke ot mo Solomone. Pena mea ek palemia nei ha mai pe o ngongo le te onu sila nei mea ek palemia ko sa ave atu ai ngahi wha mo oni o whai hala i pule anga ko osi ki he Anti-Corruption Commission. Whairo pe awia ko ilo pe ko ki whaako ngā ue ki ai ka koe whai hala ko ni he ngahi potu ngā ue pe ko e hae tutu uni ko ia ko ilo pe ko ki whai ngā ue ki ai ke whulawa whai ki mai malao pita. Koe maha ko si whakahātu e au he press conference ki mua te e. E maunga ko whai wha popo ngahi ngāwe koe ni o ku ne kei ke whai pap. Ai koe ngā kei ke whai ki he tutu ni me lao. Pa koe ngahi mea pena mau whaka popo matu. Pa koe ngahi mea koe ku whia mau e ke ave ke lao. Ai koe lao koe ngahi lewa lao koe ke anti-corruption. Pa mo u lao ke he pe koe ki he hia mo me. Pa koe wha popo u mea koe ave ki he. Ki Anti-Corruption Commission. Ka koe mea mawinga he ngana mau whai matoria ku whengai ke to'o ngahi mea pehe me he whonga whai whatongia koe ngahi pot ngau maharu ku nei ngahi mea ne kai pe ke whahatoka ngai ki ai. Nei mau e ngahi tūturu ngahi lao ni pa ko hingano ave koe ki ai. Koe whonga ngau e to tonu pe ke whai. I tāna ke pe ki ai. Nā ku whakataha pa mo Anti-Corruption Commissioner. Koe ne kore ke oange hakau ofisa whakatotolo me kau polisi. Ke whakamaapopo e ngahi launga koe ni mo ngahi tukuaki koe ni ki mua au whai whiri whare area. Ne whema o koe whai keisi katoa e whitu ngofulu o kui ai. Whema o whakatotolo e taha ke whai keisi ngofulu. Ke whakawawave i ngau koea. Koe ke whakapapau i pena e mau ai toko fitu koe nei whema o. Ka koe uhi ko o hake ai isiu, o kulotonga iai u isiu ko ia, wa ke fitu ngofulu. Ai amauni o keisi o launga ke he anti-corruption. Yeah, all right. Koe ye lave kon ko ke nga mea kon ko tukat ko ke anti-corruption. Neu lere mega neu ke hu mai o ko o koe ia ngō tangata i toko ua o kuna ta utu hi he. Koe tāri atu ke aki motu ke whetu una mo. Ke nau hu mahe nai mea makehe na nau tokanga ki ai. I he mea koe ni whai kia talanoa. Ai koe ngā ue nai whakahoko. I he puri anga koe mo puri anga kua osi. Ka maha nai whai ngutu pe. Pia whai ngā ue ia osi. O koe koe ngā sisi koe ngā ue lahi ka wai e whakamaa koe ni whakatawhenga. Ka wai me whangi whare nai whai honolanga. Lave ibina atu ai tohitangi pia nai tutu uni e whare area. Ko whae ngā ue pa ko ose ngā ue ia. Ko ta ue ne taha aluen ke ta ue ua pe hehe o tangata ko ni e na sitari ke he mea na whae kia whi mahino aki. Ka koe pango nai whae ngutu pe whoki pe aku. Uhu mai mutolu ia. Aku tau tui whoki e konistone kai ke toton nge wha ngā ue whatamai o eiki ko osi whae ia he o tangata ko ni ka koe haha mo si mea te moala toko ni ke kakai peheni na si fihia i he mea ko ni ka mo mai mutolu o ave ke mui pau ki he lao. Aku kau ia ngai mea koe ni ku whakai tānau ave koe ke whātonu. Ko mea whakai nei hoko he mau wha mau popo. E na mau wha mau popo ngai popo ngau e ngau nei whai. O mahino mai whai mea koe ni. Ko mea koe nei whai he minister koe verbal direction. Ai muto ka tau toki ai tatou mea koe ki mui. O alu ai kau kontrakta pe koe kakai o whae ngawe koe kia hapepa ia pa negai ke talia ki mua e tutu ni ke whae. Ka wako whatatani koe procurement, tutun procurement koe pulanga.
Ka pau koe sektor koe whi mau ke nau whi au hi mai ke nau piti. Ku pau koe whai piti. Ka pau leo koe sektor koe sisi e kau contract tai tu sisi e whahinga te nau lau whai ngawe. O whai len me ui koe direct contract. Ai koe umea koe pau ke whai e ki mua pato ki hau hataha ngawe o whakahoko ngawe. Pa koe taha e upalopale mai, koe ai adu koe ke mai e ngahi mea, ko kai ke kakato e ngahi pepa e nihe ki o mai ke whai ke ai claim. Pa ko si awe ape po tu ngawe mo au ke u case pe, tala mai ai case e taha ke totong yange ai whakilu tupu. Koe sio normal atu koe aku koe ensinia. Pa ko whihu ia lewa, Depot Direction na o ange ke arofai ngawe ke mai pia ke totong itu a he procurement. Koe pa mo case e taha, kau taha peta na ave ki ai ai hongo fulu miliona ta e whai ha procurement ki ai kini whai ngau ki halapuria. Ka osi ko ia o lahi ngai kau taha tanua. Pa ko ngai whihu i le vai kou hau. Pa ko foki ke mea kon tamahe upon ngā koe na whekau koe na mahe koe mau komiti ke public service. Whekau koe na mau present mai puka hawinga na nau whai e ngā weta ai procurement. Ma paper o ke kaka. Tamena tole koe. Tutun pe me olunga. Mi olonga me a sesu kalaisi i kai. Tutun me taki me minister. Me Port Direction pe ke ai kai toki ai e umea ke hei. O ku kai koe whaunga whakakaristiane e tau mea. Koe paanga tuku hau eni o ku ana, scrutiny mo ana. Question. Ka pau te tau alau e mea gani ki hoko atu. E o vai pe ku pengra pe puanga he tafe noa ia. Koe toto ni u tahu kau he toto koe u tafe noa ia. I he fo inga awe pe koe e toko tahana tau tu e sea hangi kua wea. Koe mai kona ukesu kana ko whikau ke fokia ki mua. Ka pako ne whaha Port Direction ko whe u le ko oti whikau akmame. Pau eka te le ko te niu puri ai. Ko mou pehe lewa e whewhe ho tau whonua ka pau te tau hoko atu. Ko pau ke tau loto to anato ke ave ki he lao, ki he anti-corruption. O kus mai no peo ki whonua sisien tau whetau laka te hala, tau whetau laka te lotu, tau sei hai atu he wheitu u koe. Ka pau te tau mo ua he tau hiwaka kai ki ave whai hala ki he wheitu totonu. Ni tau ngoto tato e ka awawe mai e mea koe. Keisa kana wilo pie. He unau takai hake ki he minister koe ke hu mai ai. Unau takai hake ki he tōtaha koe ke hu mai ai. Whai tohi mai ka au. Ke ai. Ke u ai whewhe koe tu ne mo lao ku tu koe. Pa koe whupanga tuku hau koe koe panga aku ke whai ai ke mea ke kalatu au i o whai mo pei ia. O ku toko lahi ka kai unau mai ke mai nau claim. Ka ko sio hifo ke lahi koe o panga. Pa koe menu ko talange. A mea ko tala mai koe he lao. If you want to come to equity, come with clean hands. He ku hau koe mo fukireimi ke totongi atu ko ki ngāwe koe na whai ilo pehe taha kotoa ka siot ki ai o koe ke hau ia ki ai. He hau koe mo fukireimi pehe ke whewhe. Te justify whewhe ke kakai e whonua e paanga tuku hau. Ke ato he hupanga pehe hili koe koe ki ngāna e whai. O ku kai ke ne justify ia ke o ato hupanga pehe. Koe hano hinga. Koe collusion ma corruption. Koe mea ngu hoko. Koe ki kau contracta koe. Whai te iliha pe Depot Direction ke atu ki ai. Whai e nau langa. Pea nau toki hau nau tolu koe ke toi ai tamai na nau talanoa. Ko wau ia uta utu atu. Te toi hokot pe bena whai. I kai. E tau whoki tau toki he pea kou whai ke tau wholofo. Ke tau whoki mai ki he lao. Ke pule lao. Mo tau whai totonu. O whai ngo fua pia kau ke iyo ange. Ngena takai haki a heo ri maki mea. Kai kai te whai pēka whupanga tuku hau enu tau whitakai boia. Pakapau te takai hake mao whai pēhe. Tai mōne lau e wholofula. Saiange te wologo tau sioki ai. He te wologo i tau sioki. Ka koe tūngai koe ngahi mea, poke ave ke lau. Ka kai koe niko na nau whai. Mo tau peo whianga ake taim kotoa pe. Ka kai ke hoko e maheni mo whetala noa aki mo e wā whakatoto mo e pehe ke tāpalasi ai e mea gani tau. O tau hela ia no malu i ko tuku hawa kakai. Mo pau ke ave e ke mea totonu ki whai ke. E ko tāna ke mea mautolu mo tau to. Ko mautolu fukia na iai taimena upea. Ka ke mautotonu tuku hawa tuku hawa loi peu mautotonu. E ko pāna kātoa pe puanga mai ke mauwahe pa toki. Toko peki konga ea tala ko totonu tuku. Ko kakai ko nau hela ia ko i tua ko he tau mātau ko e lālanga ko e ngōue.
ko tuku hawi ku to mo ni me na pese te walo to tongi tahi he tu te ko fai ko lo city pese te tahanim pa o mai a tuku he pa toki va inga e mama fai e a ko po ke ave ke la pa ta fa mo ave ke la pa fa ton pe fa ton pa ke fa ha io ke ngai fu mo ua ko mai mo tremi ko mai ke to tonga pa ke ave ke justify fa le pe ku ke ki serve ha ko ngai me ha ngai na fa ba to ba ko muy atu ye ka venga ko fe ka wak me hala pure anga ka tak ngai mahina ko nu toki o si na e whakatoka ngai ne whai ngahi ngā ue la lahi e ni ngahi hala. Ko e weekend pe ni e pe ko e wike ko o si te takai at ki tau o si ai whangafo i luo o ia. O to e mei whetaulaki pe ko lo si ai i luo koe me he kauhala koe ke kauhala koe. Ka ko whehui pe ke e wheituna whuko ki ai potu ngā ue koe ia pe. Pe ko e hai whaunga u whai ake ngā ue mono siwi ki mua pe tok whakapasi ke totongi. Koe, ai koe tuko e kura ile vai me e he contract ai meaning retention. Ma puke matole ko nga na si na fo na to fa lele. Koe palpale koe mo mantui pe koe vai koe palpale ma fili la hita haya tanga. Koe ne pe hau fia vai me lalo ke ne mau pe. Ka koe ma tu koe ni koe me e contract e koe retention. Ma tu puke matole pe se te ni ma claim. Koe tai pe aspe he pa ke na fo o fa lele. Ka bote mo fa tonga ku la ya pe te nga tanu hala tai minge finga. Koe pek loki tanu hala na li aki. O mau finge tanu whakalele ko ngā lai pau tui ko mea museo ke koe kamea ku lahi e ngai whitu ko to. E ai pe ngai whitu te museo ko ase. Ko no inga pehe ku kai ke ofi ai vai ko ha palo pale mai whika me supervision pa me misini ngā. Pa whikau pe contracta ta tau. Fuko whakalele ho ngā wake tu whakafoke atu ko toi ngā se. Pa whika pe ke toi malo ngā. Wate museo ku lahi pute ngai hala ku sai. Sai apito pa fie ka tai ano tane ngai hala. O tui ka ne ana ki tise ma ke kongora ki tau kaha. O ose ngai hala lahi anu tanu. Ko mea hoko e ke koe routine maintenance, whaki mono iki. Kai alo tu lewa ngā ki hala ke alu ki kau hala. Te mō whatonga, e sai alo to kai pala kua tawhaki. O whikan ke dress up e tawhaki ke whakawhofa tau, o tau uha. Ko mea lahi ne whai mai ngahi konfenisi tonga ni, pau tala mai peka kai koko mai kini. Ke tukupua e ai konfenisi tonga ni ka ula ki tanu mo hala ke sai. Ka mō whatonga e kuhange e tanu hala ko helu ho tau ulu. Apa he ke tau helo tau ulu he ko tempo tau tokanga ke ngaho tau ulu fo sai ro tau fotunga. Un tau be mo hala. Ka tau ka kosi alo to ka tu ka tavaki e ke ko fema ke dress up ka to hala alo ke ai site worker ke sai. Pa ko tau to ki lele ka te mo ki la lo toka ki foto si ka ko mea ko fra fo fa ai hala. To ko ta ki lu tu po ka fla ve na woki. Ko tau to ko ki ave finga ki ai. Ko tau whika ata tō pese te whānoi ko kakai tonga peo na o mai. Ka koe mea penta la mai he ka o mai tonga. Mo wha mai tonga o tuku ho whakawhia te whakatahe ke whai he na. Ka mo ngā mo tō sēni tike ai ho mō hala ke sai. Ai mo mō wafu. Mo malawa apuna ke mā tuku sai. Pa mo toki whakawhia te umbea ke whai tau. Ho mō whonua. Ka mo ula ka mea ko ulo tonga ai koe taimini. Tau whinga ke helu e fufonga whonua ke ma. Ai koe tau hala bulenga. Te mui atu pe i he kawenga ko ni koe ai anti-corruption e. Pea o ia e whehu i alahi i he talanoa koe whika aku me kawengani ai whaunga ngā ue. Mahino pe o ku whaataha ngā ue o ku o mai ha sieke pe ke whaatatu me i wharepaanga. O kia tai liili nā tatauen me lau miliona ko ni koe ne whehu ia i wharealea whika aku me ngā ue koe COVID-tahiwa. Whewhe whaunga ngā ue koe wharepaanga i ngā ai e nau whinga ake koe meni ihi o ka contractor o kuna ola tuko o ate ngahi mea pehe poko te whewhe i koke. Ko ma tonu koe ni o ma otsua mahino ke kau ngāwe koe mawhai koe o minisa koe mawhai ku asi he lao ki ne whai tūtūni. Kau hawhi koe ngahi mea lahi ku wha hoka ai kau ngāwe ka pahe ke nau whai tūtūni minisa e mea hoka nau koe. Na mautoku ose ne pasi ai lao koe ni ki he whistleblowing. Ka wate ke ilo ha mea ku hala. Pau atangi ke ripote a koe ke le. Au ke minista. Pau tau tea lewa ha taha ia ka pau ne whai e ha mea ka koe ko hiko rea ake tono. Pau ataha lewa mea ke whai tani. Ko inga fui ko tau whainga kamsa koe public service na e. Kamsa ake whakaapa-apa. Hala pe kai talango fua pe koe whakaapa-apa.
Ko taimini o mau finge tukuanga foi whakapapa koe. Ai good governance. Ke pule lao mo ngai tutu ni ke. Ko me kono ko tano ke panga ko. Ko me ta tau pe. Apa e tau no foda to foi mal malu kon he taimini. E hoko pe me. Ai ko u me ngon tau to he taimini tau to u whakamalu ko ka mai. La kon he ni corruption mai la kon ni ke whistle blowing. Ke whakaatai ka kai ko la kon ni ke he money laundering. Kau ke ilo ha mea hoko he ngā ue pa ke tala ia ko. Tā su ngā whapula. Ka ko hiko mea kana ko wheu, ko mea whuia ko tonga hako, ko whakamalu ko he tau, mea whakawhonua ko whakapa mo mou pe ki he mawhai. O to oi teimi. Sange ke tala ko mo ni he, o hanga ko tamte ai whonua. Ki whehu i pe pale mea leo leo pe koe hae tōku ngā pe ko me māu nei pe ko vavavian pe ko os whahokoi ke kamanta ai no kon pa anga e tōlo miliona. Koi, ai na mega matoi ka met ko siwi ke atu ia. Pe ko ike ne tolu mi. Ai ko si ai ko tōlo miliona mantu ko ke tāna ki pe o mao pe. E ko whakatau pon fu. Mo e panga pule. Ai ko pe mi sa panga o si kamanta AVS ni ke TTP. Pa ko vahe pe. Ko pe konga ka business la la ko pe konga business iki po ko konga no ko ko konga ka kai fefine ai vai ko ke mata mino no vai ko to no a was ave fa ta mo ngai tu ni ke panke fala la pa ko le ngai committee we le ngai committee o mai no e ke na veti na pa ko committee e TTP ko committee ta ata ine a ko se au he committee ke no iki ko tu no iki mo no a ko ma ko se pa mo kau me mi pa ko kau mai pe ke TTP mo kau me mi pa ke ko hiko due diligence mo integrity e por kama no ke tu ma ke we sia fa pa ko mai ke fa ma po ma to pa to ave ke ki pan ke na fa no Ne fai pe fatalo ke ni ipe me panke pa na pe hange no ki momo nai be reluctant flave mo ne ko nga hi no na tola tata pa nga pa nga to ni na tola tata ko na e fa ko pure anga na fa ko ko hili na o ange pe pa o ange pe pe mo e tu nga ko ho na pe seti e ma wai ke na ta na ki ai hange ko nga hi me ko ya ko na service fees pe ke nga tai e lo to pe o ka pa ya nga me ange ko tai me hola hani ia ko ke to tonge no ko me fa lao nga me pe ko na pe ke me ko ni te ki fu mau ke na wakai ka mea pehe. O si maa upe ian ko mea ka parama pake mea ko momentu pene to ko seni hono fai hono review e pange. E he Asian Development Bank. Pa se na report na to pa action nia he. E he Minister of Finance ko ya fu pule ne oversight e pange. Ai ko mea arrangement for ko ni ke u ko mita ta na CV no. Ko outcome ya o report ko ya. Kamu bantu ipe ai me nam ku mos fanno ngoi hele me fale ale fika ko mo ngaga tong ti mo pe ka ko ta hai ni ai me fai kon foto ngai komite ko ni ke to koni ke fale le ho no sivi ngai no no tal ko hai ke lele ngai programa a ke hono o mai arrangement ko ni he pula nga ke hu i ba ha ke fai le yang mo no bu we la ngai ka ni na to panke ku osisi ni no pe ngai kau tahani pa ko no ko to ku ko no ko na ki he ka tamai ki pa to ku ka tamalalahi to ko to ya os ku fenga we he mi sa pa ngai ko ni ke malu yang e pa anga ko ave ki ai ki ko pa anga puleanga ke malu yang ke maluang pe fe anga ke access ki ai ka kai e ko hi ko me na tala ko i ma asi os ko public consultation e hanga puleanga ni o mai I credit of available life unga at a cheaper rate. Kasi ke me ko charge he ka ta ko na ko. Pesi tol nima. Ko commercial penge ma pesi ta tol ko fi. Ko e pesi pe tol. Ai ko me ne tangi ko ke kakai. E fakala he me pe he ka na si lava o ma ki to ko ni ke na nga. O to hang me shen di vom penge ke na me ta ta ko na to fai pe na to le na to. O sell bond pe na to ta na o available pe ke to yo mo kakai no. Ai ko liquidity ko economy e la. E lama lima kakayo alo ma na ki senit me o fa ito. Ko kung ala ta fakalele fan ki business ko fan ki business micro. Mo fan ki small. Ko ngai large ones be medium size o ki alo. Ka ko maturity ke ta tokoni ke na graduate me micro ke small. Pa ta lava lima take falele private sector na alupe.
Ia mahal mahina pe se te tolu ka koe koe hanau tāna ke anau tolu ke ma o hanau mea o hilifaki mai ke pe se te tolu. O ka fuka panke tāna panga komersiale ke tāna. Mana pe kau ya pa ke tāna ke ki me ke fai kanu it minister no. Pa koe pe mo fanki fi pe he ya ai. Ka koe pe se ate sirinia koe ni pa koe na programa no ke hana tau mau mena sen. Ka tapa anga. Na ngai no komersiale la la pe na tolu o ke pe pa anga ia koe ya. Liquidity. Ko foi tolu no ia koe o ku tāketi pe ke kakaina na kole ke ya. Ai ko mea ko ki uno ko mai na seni dana to ke pe foki. Ana panga na to ko ya ko. O fa ke na no pe. Ma ko ngai no langa. Una no langa na compete fok ma mo PSP ke no langa. Ke al ma pe na seni na. Ko e ko na fatongia ke fonua. Ai hunga na foto e panke ko ya. O man pe foki ke sustain por ka ke na fanki mea ke. Ke ma me na liquidity. Ka ke tango na to lalo ai ko puranga pe une recapitalize. Ai panke. I whiu be I whitu tatau be e ki paremia reo reo. Koe no foko ni panga tau no miliona. I kai koe panga e hongo fulu miliona me Reserve Bank. Ai nau sefe ko si tukuanga mai fo sieke. Pe a wano rewa me pure anga. Koe whiu be a kuia pe lama na ki fo I hongo fulu miliona koe me Reserve Bank ko pau o seo hau. Ke lawe ai mua ngai fono ko ki tahi, ngai o motu ki tahi he koe ku pakai ke panke na honi na toria ke ai to ai mo kolo malu I ke no ko ne ko simea me ke ko he ta press conference he weekend ma fa be ni mami ai e kai ke kolo malu ta to fiti ke lalanga mo ka ngowe kana ta to fiti ke ngoe to ka wa o pau he ai he lava malu I taula pe ko fe ke fo mo ke ai mo ha muto ki me ange ki ai teria na hangen ko ta fo pese te ta ko pra na te gosi na fu be to ta pu ni ospe to angeli ba to ka no mate mo nga ko ange hui pa mo to ko fangi to nga ki ta ko ki ko le pe ya pe ki mo mo monitor le le yang ke o mo si fa ofat ko ta no nga ki ha pai e u ni o mo baba ko ai ko pango na mai me Reserve Bank ko application be Reserve Bank mai ko nga na tu pu na mau ke mai ke pura na abe activity ai ko seni te ko he ma fai leva mi sta pa ngai pe ko fe priority ko allocate ke seni te ai mo ha pena fakau gau ko na fakalahi ake pa nga ko no atu ke ngai life phone no ke ma ke he ai ke life e nga pa ngo ke ngai life phone no ke ta malo ki foi fe pe ta ko le pe mo ke to ko mai retirement fund ko ho ala hien me ka kai to la I tonga taponi mo wa wen pe ke mau haniu mo hapai ko ka kai na ngai fa pule anga ta ula o ha to ngo fulu pa una pensioni o de ke mau na pensioni na to pe na ha to ta ko ni to ta nga fa pule anga to o ma ko le ka te o hake ko o hake ai ko na wa he o konga pe tata o no afi ange pe pe una hoa na do ko lava na nga we na amana ke mai foi siri di fa ngata kala wa fa na ki ngawe ko mai ko ki foi me una hoa na do ria pa ko fa fa ki o fa ki ngawe fa to tolo ki ai ko na mo ni o ku lahi pale mai he retirement fund ngoto ko ngalahi e lulutai o ko lava he lulutai e pran takata ko mo pran fa fisie kada ki fala be ka ko pe ki fa mahino pe ngoto e fu panga lahi ka ko lava ya to ta fa ka foki manno o monga e lulutai pa ka pau he kai ke tau tokanga te tau e pengra pe lulutai pa mau he ka wakata ko pone ko ta no ki he ni ko foto to ya ko si ka kai ko ni una tangi holo ko kai ki pa anga ya fe unga he retirement fund ke ni fe au si na wahe e ai na tokoni ai fe tu na mo puranga lolo tonga ha founga ke kwa ki na tokola ke si ange mo na ki fo se ni ti fa ngata ko ui ko fangi se ni tin ko ta no do mal o kwa ka se ni ti la mal be wof be ni ke ni mamano tolu mano tu po ni wa mano ni ta manga tu ka ko de be ko foi fe ya no ko ka to tali fa ta mai pe mo kwa pe ko de pe he o palo pare ma foi isi ko ya pe ko ki ko pe ke ta fo mo pe alo afia ke ko por pare mo ko ni foi la ko na mo tari ko ke
Ocean Management Bill wano wanima. Ko tali fo ke la ko ya. Ka wepe ki ho ha ia I kakai fonua. Ko ui ko accountability ma transparency a foi process ni fai aki ke o ma konga ke kakai ke o mai ho na ure o. Ka o fo ki ai o famo oni. Ke ta mana pato ai ho motali foi bill ko ni ko pa mo tok tapu ni. Ko tali le agreement ia. Ka ko problema agreement ko ya. Ko fele vai agreement ko foi cross ko I loto I foi konga ko ia ke tau whakapapau o kui ai ha cross ia ke payment ni. Ko hae tau panga ko mau mi ai. O leki contract ia ko ia. Fefe na payment fefe cross ki hanga no totongi mai ai me tau monu ia. Ka paule wa fihi o na pe ko hala ko hake. O mai ange contract ko ia ke tausio ki ai kakai. He parema contract na to sign fa mui. He wakai aku he ko ki a benefit ai ma o he kakai fonua. Me honau tahi. He ko parema lai hono fahi a kristai. Ela he mofu ke ba lai tsunami de tau mate. Poini ka pau ko mate. Ai panga ke lai ke totonge mate ko ia. Point be ko ho hake. Tuan paling ni apa mul? Ke mereka ni tuan ke misal pun cuma ni ilang mereka nak ke fahi oceanic. Kalau hai fahi kau tak? Fahi kau tak? Tuan lagi ke retirement ni fund. Kuma lagi kita tahu ko ya. Aku mau sekarang berfikir ke ngai faham masalah lah ke tahu retirement ni kan mereka nak kita nak ke faham tahu share lah. Retirement nak lutong shareholder fund nanti he lutong. Aku men ko main no ko lain kan sini ko ni retirement ni ko lain nak hang term deposit. Ko seni ko mau mengai term deposit la lain pe nak mau fai ko no vai wakau ni ko. Pak mahal ka teo ka ngata ko na cash flow ko puke pe hai ia e fa hinga investment pe ko na fai ke pa anga ai. E ko ke fuki tu ko pa tu be pa ke o mai pe pa mai. Ka ko ngai term deposit la lain na to mulimo. Mo to ngani be mau na term deposit e pa ke falaka o to to mai silin go me ai ke fai ko ne vai fan ke ka ka mai no fo al fo ke tai me mo alu retirement ke hoko ko por kala manno pe ka fo ke to ka me mi pa ka to ni ma fe tu ke na no pe tai ta ta ko ke lai fe nga silin pa ko me fa pa le mai ka pa na tu pe silin hai o invest na ta to ke mai pe me pa ke ku ai pe ka na invest mo ko tai ta pe me pa ko me ko na o fa ta share mo me pe e tai ta po silin ya ko ko me ko accrue mai ko interest mo me ta na ke kon fa ke vai ke fa ki aka pa ko tu ke ta hai me ka te ke fa ta hai ko ma ko me mi pa ma lo e fa mai ku ki va he me e pare mi le hotel palata si to te fa ta na fa ta e na to ke 1 million na tupu ko en o sia investor o si ha o ya ke de fa ta ke ni ma million ko fe ka pipi ki na to ri ai ko fai mo tu kuange ki hindi ma million na ko a hotel palataisi ai foi risi ko ya ko i ka na ha to tong e kakai ko mo ua ki ai ka ulang me ko investment e mi sa polisi e la ko ma inga ya ke pay attention ki ai ka nga fa pranga he ko poate ko ya ko na do na firi no ka me mi pa ke fa ka fo e na ho ha he ko me te tau be hange ko tau firi fare area o mahu inga ke tokanga kakai ngai process ko ya heko anga ki mua anga mahin ki mua o ni afiona ne fili ka minister ko men foi ke launga ko ahoni ko kakai be na fili ka me mi pa ki fare area o na tol be te launga o kuhinga ko hake i siu na he mo one me ko ke hake ka ko u fai tu ko fai he poate ko fili he ka nga fa puranga ka pau te tau tai tokanga o sio kita pe ia e na toka na to ko no whakapapau ko hai una ufiri ki loto ke nau fai tutu nere ke nau panga ko mea ko ki he mea ko ni Ocean Bill ya mo e contract ko na o ke whakatala noa mai ko ke o te ke usia he contract ka ko whakamatala na mai he minister ko ya ko whakamatala na mai he minister ko ya ko e mea na nau whi mahino aki kai ko hono ko whekumi i he international water. O te ke nau mai na toki tongani. He waha ai nia Amerika pa mo e Pacific Ocean. O te ke whahau have
Pea koe ngai kontureki koe au ai pe u option ai ke te opt out. O kei alu pe nia he fekumi. O te ke ha mea koe o mai o whakahoko e mea koe ia. Koe mea koe ke he Ocean Bill. O kou whehui au ia pe koe ha uhinga ne kai ke lawai ka pau ne kai ke mahino ke kakai. Kai ke lawai he whare area ti peiti e isiu koe ia. Kau koe ke pou ke ho hanga whakamana wahe. Ho hange pe nia koe whailao kon he His Majesty Diplomatic Services. Koe tafoki pe kau whakanga tala koe whakatau e passport i te tau te whoke o whakatau e passport. He foi whakairi fia pe he foi funga ea pe. Ka koe foi alignment koe au nofo ia he konisu tone. Koe hinga hono fatu e lao ke lava ke ua toi fihia e ngahi pure anga mai anga tu e konisu tone. Ka pau tau whe mau ke liliu e mea ko ia. Liliu ia me konisu tone. Ai ko whatokanga pe ko whai ai koe pe he whahe lalo kiristahi pat lahe mo fui ke. Koe whakamana wahe unfounded. Ka tukuange he ukai ke utui ko halao. Ko awa ko utui e mea koe ni. Kono whatu halao whakahugi whare area o kai ke utui ko te tonu tahaya. Ka ko utui e mea koe ni. Continuous improvement. Koe tau whanonga ke ne whakamo ivia ka tau whanonga te tau liriu pe lao he kui he mawhai pe o whare area ke e whau e lao mo liriu e lao. E koe ke manawahe ka pau ku pehe koe ke whaka manawahe. Koe ke utui pehe. Si whaka manawahe, whaka mure yang iau. Ka ku viri fok. Ika. Koe nau sawe ko nau whai. Koe mea kui he funga o se nipe. Ai ke whahi ha mea uia koe nu tolo. Ai ko si fo pe iau hange ha maka ilang. Koe mea una hanga tata ko. Ka koe ke whaha vilia ke te vile ke. Ke mo sabe ka tu mai foi lao. Ko le pa ke mai mo ai foi kontreki. Ke tau mea ke tau sio ki ai. Koe kontreki ia. Ai koe contract no kutano ke ai koe contract pe koe ongoing arrangement pe. Ka koe pulang koe nina ne whaka amue ke whai mo te revise yang e whinga ki mo kauta. He koe hi koe konga tahi koe tau wa ku tau i ho tau puleanga. Ki te lele yang e ngā we koe konga tahi. Ai kau ki mui at peo ia i he whehu i koe ia. I he ngahi konture ki koe ni mo ngahi pepa au ko asia i tu ni mango fulu tupe fo ile ko exploitation. Pako no ai ko no whamatala mai koe a loea. Ai ni koe na i he tālanga koe whalelea flave i moia o kule hanga tala mai koe ta o ni wanoa wa ni mana. Whai koe ke tu ko fua alo koe ke whamoni e koe alea pau koe ke hoko atu koe ke keri. Pako ene pehe i he ngahi kupu koe ni o kule hanga whakamahino mai ai koe keri makakoloa e hoko atu ko o se taim whakatotolo ia. Kako ku whelave aku whelave i pa mai sino i paanga koe ni koe le tali koe i he whataha koe ai forum i he tau ko o si ke ofisi mai koe ki heni. I he malumalo ofisi pale mia sino i paanga koe a paunau ke lotonga whai e whainga ke kole holo ha whainga paanga ke au ke ni mangeo miliona ko ngange hao whapaanga ngai ngawe ko ni koe whelave i pia mo e wheliri waka e a mangai mea pe. Ai a whoke o koe lahi e ngai whono koe Pasifiki o kuna tu whepaki ki e ngai mea koe ni koe whea ilo pia koe hana e palani whalo ko fua e pule anga. Koe ngahe ko ofisi heni pa koe tahai e ngawe maongonga koe tali ke tu itongani ofisi koe ia o ne whawhepaki ki ngai ngawe i he taim tatau o hange o na tu whepaki pia mo e whamoni ko whai koe itonga. Ko whiwhehu pia koe hai mea koe. I he ngahi mea aku tau tari he, i he ngahi mea aku o tari he. Ka koe ngā whoki ko hono tari koe he ngahi mea koe ia o ko hake. E te ki lawe pe au ke he mea kona kou ke tāno koe ke he deep sea mining. Ko na o hake hanga ton pe he minister pa ko take pe e ne lau. O kui kai koe contract na e whakamooni ai. He nai koe wiki whakaaus koe wharearea ne o hake i wharearea. He koe mea koe ni nai sainia puranga koe talavlavu. Wanoa. Ai tomolo pa moe pure anga. Nai tiki o hake i wharearea pe ko hawhainga platform ke ne mao e consensus e. But mahalo nai ai
ai position ya America me ISA o tupunga e toi firma o ko ke toi saini mahalo ko foto wa tuku mai me ko na ke he na ku e ke hanga tonu e au i siu ko ya ko poini ko na o mai ko ko ngata hi ko na fa e ko ngata hi he international water ko tahi a tau tolu na fa e research mo fekumi ko e mahalo ko me mau nga ik minister ko ke ko nga ka tunga ko tonga ke sponsor ai ko foi to ko ya ai ko ka tonga ke sponsor ko ne hanga sponsor nga ko ni pe ko ne hanga tali ke o ne po ki ai ko foi me ai ko ia ka hanga ko lau ko de taimia ko taimia la po iba mo le tu na hanga ko mi ke hanga ke ke minister o wano ko to ta Wai ni ke ko foto tu mai me ko na he une to to kanga ka de alu te fekumi kai ke fa ma popo ke tau sio ke foi atatatau e wange ke u atau ka ko nga ko la he u ma u anga fa matala ka ki feu be fa mo le pe feu kan ki Pacific Resilience Facility ana ke feu ana e osi mai foi foto e me ai tongani office Kako kong pe fuge finga Pacific ke mama se ni ti ke fa ke ngago climate change. Pa ko faka amu na ke ya oni mangya million na. Na pledge be ufonwa se ni. Ka ko fuge nga hime ya ke fa he ufonwa pa to ki na to ki offer ma ka se ni. E gula happy ta nga pledge nga he fata ko ni ko cop. Ako cop no tol no ko cop on tol ta ha he ta ka ha. Na wala ke cop wa valu mo cop wa hiva. Ko hanga be ha por kalama po talanoa o se pego pa ma tu ku e pe ki communique o fa ka ko me ka commitment ki nga me pe he ku ke fu malo fe ko hi ha pe nga fo noa ya o fa matala na pal pare ma o tatau pe ma tau pal pare pa ko anu ko ni ko ke fai ko me ga ni ko adaptation me fe nga ke tau malu i tau tolu me mo li tau fo nga ke o ku fiu ko pa nga ya ku fi mau ke ai ko no lahi o nai ke vai fo no ko Pacific ke pa ko ni ka kono mo ni ne ku ospe ko nga tala no mo me pa nga fo no na fi mari ko nga fo no na ta fi mari ka ko step forward in no for to a facility pe ko fi haya e commitment u fo no ke tanak ba ke fa ke nga we ko u fe hu ia ko mai ke o mai ase le mo no si la na se ni ki ai ba mo nga fo no ke ko America EU ke tanak mai ki facility ko ni ke fa ho ke nga Ui ngai fehu i ko Catalina ko ki facility e ton palemia ko lave ko na ru pe fo no e Pacific na to pa mai te na to ko ni mai ki sino i panga ko ni wa pa anga tonga na fa ka ko ya ko ta post ai facility ko ni ko ai ko u me pe o fa fe ma fu ke me ke ya mo me ai fo no ni commitment na ke fa ho ki o lo pe commitment o mai he puanga he tau ko to pa ni million ke me te ki fa ke ngao ke malu ko ka pa mo lo to nga ki he nga evacuation center nga ko lo ke fa le nga holo to kon we na to ma vai nu le yang ka ko ha ko fa nga facility pe po pe ke ko nga e fo no ko u fo no ka to na ana ki tipo sit ke pe to ko le pa nga ke to ko u fo no ke na ka ko facility pe ne ko fo lon tala no ka ko me imagino me ngai fata ko na kop o ha fata pe fo ke ai ko ke tau alu ki renewable energy me pe mo hu mai ka ko me si are e me ta tau pe e alu ke pe conference ta fa ko ka ko loki ho ko mai ko ka ta mai ko na me ke fa tau ke li ko ke renewable ka ai solar ko ka ai ko ka ai misini mama mo me ai ku to ho ate ko ki he ke na tau nga ko ke to to ko si hu mai na to le mo teknologia fo ko ke tau alwa ke ko nga ko ta pa mo ua e to kanga ka ko fangi fo no nga tau to mo ko he lave ang fu tau fe mau lai ko si ni te ke ya fu mango ko na u ku ta mai fa hu mai na ki se ni ka ko fo tu ko facility ma he na to ka mai le fo no ke na live up ke na commitment ko ke to ko ni ngai fo no ko tau tolu ko mo afil ka ko mai fonua e sia ni ki be ua ek permit le o ula ki pena ke lave ani nai fo ki ai ta wa fenga ak pa mo ni we
Ko fehu pe ko ni we fo una sipinga ko ni we to ta fitu pupe. Ko fehu pe ko ha uinga ko ke mohanga fa ka wai mo Cook Islands la lotonga. Ko ngwa be huna natula tatau. Ka Cook Islands fo to la hanga va uia I Cook Islands fa lu fua. Ko ka no fo ko ya valua ia to si mi to si be u hanga ne ya fu ia. Pe ala ki atutaki mo mau ke mo haifua. Ko poini ko o haki heni. Ko poini ko o haki heni. Ko Cook Island. Ko nau airline o ko fau e ngau lelei. Pe mo nau fe hokotaki. Pe ko fe be ia pe lava nai ke connect ki tau tol ke te ai hatau wa fe ngau ak mo nang tau tol. Ni ngona nau mo ia na to mori me ai na nau export mori me panana. Ka ko tu te mini ikai. Tau tol he tai mini. Ko feu pe ko pe lava nai ke hange puranga ko ni o fai ha fetu taki ki ai he lava ke to kon lahi ka mautol ko I wavau he mau mi tatau o mautol lahi pe tam ko ma fulia o puranga fo he wano wa hiwa o mama he wa mi tonga tapuni e mi tatau ho na natura ho mau falere mo nautol he na fa ngon to pe no sila tatau mo niwe mo Cook Island het me no sila pe feu de wa fa o si pe feunga na lave ko fewen ki Mr. Moui ko ha pe hen na lave ni nai ki wano tafa to hiwangia na mate hiwangia tu wano tahavalu mi valungia tu wano wa tolu wa fa wano ngia pa fitungia ai mate ka ko poini ko to fia ko fa na fo o mai ki tongani tolungia tu pupe he pakaya ku he fa to tolo mi tolungia tu pupe wano tafa te hawe wano tahavalu tolungia tu pupe wano wa tolu tolungia tu pupe wano wa fa tolungia tu pupe ko ke tupu atongani ula hele mate he pepe fo o ko fewi ko hanga we puranga ke fe ka I ke finga ki tatau e mate ko to tolungia tu pupe ko na ko wa to tape ko ai ko la me kan ki mau fu ke mai statistica ke mo ke mai cause of death ke mo ilo e ko ka ba to ko nongia mate ko different causes of death ko fa nga na be fu to mo ko fuwa be kansa ke tau justify ke tau me ko tala no ki ai ko nga na to mate me na mo uilele ko fa nga na wa ke tu ko fa nga to ko la pe ka na ke pa na fok me pena ka ko wi ko ka ke kakato statistica ke tau tano le ke me ko ke pot nga mo ui ko pre ko ko pe fo mo pe ko man tu fo kamata ke to fa ka va me Minister Policy ke death rate pa mo pe ko poini ko hanga e pure anga ke mo hanga fa pala nisi o mai Minister mo ui mate ka mo ki va kai le pe ki va yola ka pa to ko mai report ko mai o ku si ai fo o me langi Fanau I mai hakakai. Toto ke tau ngau ke tatau e mate mo hau fo ke to lahi tu ko to ngani ke tahaki tupe kai pe ke ngau nu. Kai ke tau rationalize pe fakau kau ko tahaki ko no foi to ngani ke to lahi pe ke me tau ma. Ako to ngani ke sio ka aku ton ke tau he to val mano pe te siang. Ka tau lava ma ina se me ko to. O ko pe se te wani ma to na no foi re golo masiva. Ko ai ke tau to tahaki me tahaki lu amano o kai ke tu fa por poto. O ku lahe alu ki tua puranga pe o ku no ko fa se dice ko mo fa le no mo lo pe me ko to e ka lahe alu ki tua puranga ka ko tau no fo ko ngani a ke to ko ta kilu ke me tau ma o pa le ma pe time ka tau to lahe ngiti tau to ke level ke pa ko pesete wa fa wa ni ma kakai o na no fo he level ko ni masiva pe ko multidimensional poverty o ko ta fo amla to ke to lahe ngi fika ko ia ake tau te whanau maha ka kai fo o ke nau palapane ma ia na te tau ko heu kaha. Pe se te whanoa whanima o tau tōlai koe taimini, na tau wanima pe toi siangi. Ko tau palapane ma ke kaha. Pe te nau eke nau ngāu e ko whekon ke nau langa nau whale. Ko hae ngā hi whainga māli e whakaako ke nau whanau. O kapate tau sio whakalaka me heni ki he tau e wanoa ka hako mai. Ko mea kona koe formula kona koe ke tau te whakatupu ke tō lahiangi. Ko disaster ya ta wano ka ko ia ko ngale mai ke tau hangale ta tolo fe paki ke tohi matolu e folofola hu vanga fata tu tunye o siova Abraham alu fana ho hako ke oni matatai
ko le tu famre mo pe pureanga famre mo le yang kia te au ka ke tu ia ke tau hanga whakasi ko le ke uki kempeni ke ai ke tolai tongani ke hange ko saina ko tolai ko saina uinga una tu maria ke una tonga me masiva ke tu maria ko tongani ka pau ta fe tu maria uki ke tolai fanau sa saina lahi ne kolo fana okay bisa te tu ka uki ta to he hala ko via oh pete tu ko me kan ke Cook Islands ko me kan pa moniwe na fai petano moniwe na fa pe ke tau wata diplomatic relations pa na ko ke nusila pa lota nusila ke ka go tu ya bito ko fotu ko ki la lo tonga ba mundau mai fonu ka nga apu ena na skole me na to ke na trade mo tonga ke ange me kai ko ki lava hango ke tau hanga ange ngo we kana to ka ko popula ko fotu ko hango Cook Islands ko i fonu ni tau ka nga apu to ke lau o fanki me ko ya pangi mo tu ka bit ko te tau lava ka ko me pe ko o tu ko ul fo ko e mista ke foreign affairs o si he ne ma pepe fa e fa nga fitaula ki pe fa diplomatica pa ho ta trade mo fa nga nga ka ku mai no bi ko la lo tonga to la he tourism yo al ge to ta ki tu pe e mo la va link mo na to le tourism ki va mo to fe fo ko fo no e una mo la na to fe ke mo fi nga ki ha o dai re ki fe hu ko ni me whakatopu whanau ko na wawau. Go kore ke Minister Policy mo Public Enterprise ke hae tūnga ke tau lulutai ki muini mai hangeu ki maha ki e tau ngai whakapuna. Peu ki ai palani ke whakalahi e fleet e lulutai. Ko e konga hono he Public Enterprise o ki ai o ngō waka o ku tau i tahi i he malu e fisa ki fuoloa mai na ri taula mo tu ak whakatau ko ke ia hanga au e whai ki ai. Ko whiui whaosi pe ke pare mea reo reo ko e hana i tūnga ki ai e area ko i he wā tonga mo Amerika ngahi whie mau whaka immigration i nei tuku mai ke tau whakakakato pe ko e hana i tūnga ku au ki ai. Malo. Ko e tuke kamata pe he lulutai e. Ko e lulutai na e ki disruption i he waka koni ki wawau ai sapa. Mea pango neka ki lava he lulutai o to e whetonge waka ki mua u whakafoki he te me na wapuna. O tupunga inga hei tirei goia. Pea koe mea pena e o ua ki ai koe lending kia koe ai Twin Otter. Nai whi mau ke whetong. Mahalo e toki lava ia o whakarere e ahoni. Koe whamatara koe nau. E mau e waka e koe ake. Kau mōni e nei ki disrape ai kai ngata ina e ai ki Palparema. I he White Dwarf. Pehe na e pāe vai. Kau kos whai e ngau e kia kau e civil aviation ni. Wai e mea ki whakalolo mai na e as na e pehe na e overweight e waka. Ka koe ngahi i ngau e kotoa koe au whenga ki whakarerei. Na e whai whakatala noa mai a ATP ki he motuan. Ke oanga nge posisi na e pure anga wheka wakua mo lulutai. Oku mahu inga ia e pure anga ke ngaua ke motolo koe ke partner mo private company ka koe Palparema ni kainga. O te gei ke aha a kautaha te nau willingly ke nau partner mo lulutai. Mahal mo o si ilo i betunga kovio ki ai lulutai whakapaanga. Nau whaalawe ki mua ko sia o whanoa miliona ai paanga mo asset ai pure anga ko invest e kautaha koe ni. Koe whenga pe nia ai kautahani he taimini ke pete naulava o revive ke nawa o gatu unga ku ange ko lau ko me ya na ula ipere ke naulava ni ko si iti aki pa ma ko timani ko he ngai kauta ko nau o mai nau interest ke naula ki sio ke u me fra paanga ko to mo ilo de leipe ai 5 miliona na investi he retirement fund to no ai ono miliona o wei whangata ia motuania pa mo kautaha no whakaukau ke restore service kai lava o whenga i ke lava whakafoki sirini goni ai
retirement fund. O koe ai whakakaukau, o koe fotu mai he chete mi koe kia nau interest nau tōlia. Hangeu nau whakaukau mai nau tōke nau mat o take over. O koe ai tūnga whaingata aia i he whaitu tōni he koe kaki whaitu tōni sisi. Kau koe ai whakakaukau i he whakatala noa ke ATP, ka pau te nau hanga o kumi hano paanga, ke lava restore whakatau e whiriti. Koe pau te mō whatongai, koe waka konu puna ki wawa au e sāpa, kono risi mai pe. Nei la maari hono whakotu e, na mantui na uraki lawe ki mua, hono whengai ke breakdown e whaitu tōni ke ngawe e sevesi ke restore. Ka toki whai hatu tōni rewa ai ke hala whanonga ki he kaha au e kautaha. Aia koe mahino o nea umai koe ke ahoni o whai whatanoa ke ATP, pamhape na te whai whatanoa ke T50. Ai tuunga totonu o ko siai ai kautaha whakawakapuna, whakapaanga. Oku koe waka sapa koe na mau na exiteni, na whe mau mai he o nā ia ke totongi ange ai full amount koe na insua ki koe au koe 1.5 miliona Amerika. Kana mau tisaiti ke mau u pesiu e konga pe he kontureki tai o mai ai whainga maari e ke oangai e tau interest ke whakatau e waka. Pana o siai pe foi amount pau ai ka pau te tau u issue ai foi close ko ia e lava whakatau e waka ake 8 kilo. Ai ke os mai ke mahina kono au kosi. Kana na hana toria o whakikihi mai o ku na default ai kontureki. Ka koe akiumeni o mau ave. Wa ngā na e PIP he lulu taia me aho koe na extend ai na e PIP ai nau u reni nau tō koe na e whe mau. Mau ongo e unfair ke nau hanga o lolotonga e totongi pe nau reni ka nau toi eke mai pe nau toi full amount. Ka kai ke nau whakawhainga maari i mai ai close he kontureki. Ke whakataua e waka i hono tuunga ko i ape. Koe o mai koe me he kau ensinia. O kulava pe o ripea waka kau uneconomical. Lahi ange ai paanga ia ke uripea aki hano whakatau hawa fōu. Ai lolotonga ai whewhainga tā ia aki ko ia he tawhako ia. O koe ai whakaukau ke kore ki he partner pe ko ha no he ngahi pese te taha pese te tolu o ini. Kene whakatau mai whiriti to tonu koe ke ngāue. He ko whakahoko koe ki he ATP upeheni. O ko ngāue pe lulutai he ahoni ke mao e se initi ke uripea ke whai misin koe. Ngāue he bongbongi ke mao e se initi ke uripea ke whai. Pehe i hene pehe he ke lawai o function whaka komesiari. Mahu inga ke nahona tolo o mai e whai. Whakatau mai ai sapa, whakarerei mo e tuini ota, mo e white dwarf. Ke mahino ku pea, koe mea tahna nei whatoanga i koe he, ai vai i koe ai tawhakwa engineer, he mahu mai. Uingai na engage e palu aviation ni, a ti palu, pea mo e kau engineer, kau koe complication he ne tu koe he taimini. Ka pate mo whatoanga i koe tau pehe koe tawhakwa engineer, lai sen tahwhanima. Koe ngahi waka koe e afisi koe kuantasi koe e andusila. Ok service ka atoa peki nau tōlia e lai sen tahwhanima koe ai palu aviation ni. Pea na e whainga rewa lulutaia ke ai mai nau tahwhanima. Very costly au pitoi ke ki wakapuna peta. Ka atoa u whakakaukau koe ana e whai kore koe ke ATP, ke nau ki sio mai ange,
Fe mau e fleet, fe mau me kau engineer, fe mau pe me kau crew, kau pilate. Pana mo manatui na e puke pilate e ta. Pe ako ne puke pana ka pa kanseli ka to ai folau ya ko ya. Kono uinga he kai ke ha mai alalo, kai ke lava whakapaanga o haya ha kau kulu ke spare ki kau kulu go kunau. Ayo tupu ngai e kusio ka pahe kai ke whahto koni mai ia. He ne tu goe lolo tonga. He kai ke taulawe ta toria o liu o furihe e kau taha goe ni ke whakomesiare mau mea ha tupu. Koe au peke ahoni o ku kei whepasi aki olo pe whamatala paanga e waha e ruru taipa mo e atita. Mo lawa pe ai o tala whafuafua i pe ai. Ai whainga taa koe ai kai ke mau e mea koe le koti. Ke lava whaingofua e ngau e atita. Ke whatatau ke lao. Ka koe ne tuunga ia koe ku ai o ku koe ahoni o mai e whamatala e foki lewa e tuni o tau regime ne CVC. O swai me fi mahino akpa mo e o swai e alea pau ai mo e chetemi o au ki tisema. Ai ne kene CVC vavau. In the meantime, whai lewa ngau e finance ke sio ko hono whakatutu ke hoko atu. Koe konga koe ke ATS-a. O toi ai pe mo complication ai. Koe ke na o stohi mai whoke a Daniel Jones o mai ene popo ke puleanga. Ke nau whenga hoi aki ki he smooth transitions. O ne hao mai koe ni ke he taimini. O ke gai ke nau whetau laki. Te mau whairewa ngau e ki ai extend ai nau kontreki ki he tau who'ou. Kai whairewa ngau e ki ai ke vete palpare mau nau whekuki moia. Ai o koe whetoke ke aki loto ATS aia ke whakatau whakafo i kampani mai. Kai loto tonga airporti ke whakatau mai pe ai mea ngau e o ke ngau e. Ke nau ngau e aki. Ai o kuai ki toke ke hei. Oi mea pangona te whahoko mai pe ka tia wani afi. Ai te whai ngau e ki hei. Koe ngā waka whee koa na ke hunga ku tau i mea. I wafu. Ngā waka koe whisa. Koe tongi aki mai niu wakai. Iyo. Koe niu wakai ia ko whakatau ia. Hange ka te au na i whakatau ake ono mano. Kai ke, ka koe tau whoki katoa mai pe whoki u matawaiwai ko ia. Ai mahu inga koe ke ne lawe gai te i tōn pare mea. Mahu inga koe ke pure i lelei e tukhau. Pau te mo whok pe muto ke historia koe whakatau mai ni wakai na tula collusion pe, corruption pe. Koe tongi aki na osi whakamamahe tongi aki ke he apiako koe whakololo ke whaia e training. Na kai peke to e aha no ve liu e ona. Kana koe mea te tau pe, ko hono inflate mataifika ke whakatau ake ai waka. Kai ke toi natula tatau kai natoi kehe, mo whakatau gane wakapuna tuini ota. Inflate mataifika, kai ke whai due diligence. Ai nia hoko ia koe ni o ku, nai whakahoko mai mesi vore vesi ni koe ki wakapuna gane ai tuini ota o se mau ke whetonga ngō misi nia. Mehe ki foi mahina bene fi hau teke. Kai ke. Mea panga koe hoko e umea koe ni o tau kau whai ho maurere i taha ke whengai. Pe koe haa mea e ala seivi. Koe fu whanoa mirana koe ni ka pau te tau tuange lulu tai ke hau hak. Private company o take over. Wan tai ao ngai e kai ke te lau tato te revive. Ai koe whengai ke o hake ke hawheitu o wahana. Hano value ke lava o wahane la ipere ke negotiate aki. Pea moha private partners.
Mia ko ki mea po ua po muy pe ko le Tali tua. nge fe ko ki Amerika. Ku tu pe fo ngai me pe ke foreign affairs. Ministry na se mai pe fo ngai tu ne ngai condition ke fai ke ai ngawe atonga ni. Pa ko tu pe ku o si ya ngai formata la la hik fo ke pu ang Amerika e Ministry of Foreign Affairs. Ke tau kaunga ko ke ngai me la. Pa ko tu e va veni mai pe ko mama tu ne pu ang Amerika ko hai hoko atu. Ka fai pe ngawe ke. E bari mia ko hala ke a pensini wa wau. O ko fa mo mo te o hakeri. Me ni af ke a honi ka be a pensini o ko loto mama hila si kakai. Pe ko ko be be ai na ha te fonga pe ko ai na fonga te musita ko ni mai ai e pensini e ko por bale mai ko ni o ku be mau solution ki ai ka u te ke a fa ata. Sabe que tu no que secretário pure. Io Que ne toque vakai e o anta ko potunga finance me potunga ko leipa. economic development. Que nasceu que na nasceu porque me tá. O fa fa mali ko ave pensini ki baba. Ka ko pe fo ni ko fa imagina pe ma on pensini. Ko ngani ko tau si vilo mai na valu ko ni o hange ha mosi ko le toko ni pe ni me si vai fo. Sabe que tu pe que ngawe ki ai. Okay. U palparema ko ni ko u palparema pe hoko pe he kai ke tau fai faka rere ho tau ngai fatongia. He ko e rekure ita o ne oange lai sen ke ngai kau taha lolo. Nai to ton ke ai u mai ala lo ya he. He kai ke ko talo ne tau whanonga me te tau he kai mi te tau he. Kai mi ko toape. Ko e poini ko loto ke uhanga o hake me ngoni. Na ia e waka lolo he ko waka lolo a uriti wata. Na e lolo tonga hono ngā hina ku ilo hono o mai e mission fo. O valbe ko whatonga awe he poate taula ngā whakangotoi. He ko ngahi i mekanismia ko usio na ka pau na whakatoka ngai. He anga kau whalere whonua a lerei whakaluku fua ke nauhanga. Hei kai ke whai toko taha pe hataha. Hange ko ni, te wate mea ko ni ke whakaukau ko ne tau lulutai. Nā kui wawau, o ku mau pe pāse seia e a Fiji mei nenti ki wawau. Ka pau ko iri fia, o ka pau o mai ha eiti ala ko iri fia ko ngā ko kai ke toko lahe pāse se. Te tau lava loka a international lo ke i tongani pe. Kai whakaivia loko lo ke pau a domestic airline ke ne whai fui se vesi wea. Ko tui ka pau ko punakaki ko a Air Fiji me nenti ki wawau fau mai he no alo he airline te tau lava he lulutai o make money me. Aia ko whainga whakaukau pe ke whakaukau i whakaluku fua in totality pa tau tok implement. Ko palparema ko whatonga he whonuani ko ne whakaukau pe ki fo i waaya ko lere nau to. Hira ko wai mea ngā ue he waa koe. Nau to ona to to whakamore he mea koe kana nau mi lava pe o whenga ue aki. O whakahoko i whatongia koe in less cost. Ai koe palparema e o tau whekuki. Pau mautokanga mautoli ai ke whahano to review of whatutu. Ka koe a whangatuku pe ke kakai he whiri koe November. E poinia. Malo. Ko si be. Sai o malo tau wheunga he. O malo te lava e tau polokalama ke hoatat. O malo tu ek bali mea lele o kama ek minister. Ka whai ngongo mo lava mai he hoatat. Ko e tau polokalama ke hoko e tuk whanongononga tupe. I he mahino mai whotutu ki ai. Ko peke tau whaas. Ko kresi tau eke o whai tua whehala maria manoni. E teki mai tolo ko toa ia o nā hiki. Pai pota e ngata. Malo. Pea koe kakatoia o e polokalama koia. Ai whakataha ai pale mia leo leo. Toke tā tani ala fusmalohi. Kai uma afo ki ai kau whai o ngongo. Lava peo whahoko mai ngai ngawe koe a pule anga. Pea ki ngata i tali mai pia mga wheui. Kai malo mo mea mai ka mo mea